Malo le folau manuia. E te tonu le mafaufau ma le loto loo manuia o e po fea lava le tūlalolangi o lo e maua mai ai le tautua ma le o nang whaiwhai pea. Alo si ufonga o le tae o fau. Ia malana por kala me masani o ta ua o le lupe whaalele. Iai fo ile manatu maua lunga sa moa le o tu mau le langona mai le aso na nafi se ia pa ia mai fo ile nei aso. Ese mafaufaunga, ese manatunatunga, ese fo i mea na tutupu le aso na nafi o le so, o le aso fou e ui ona o le o tatu i le tau o fiafi. E maurunga le tau fi le tatu savalinga ma le tatu folaunga ma lona whaatere ai. Ua fuai ona o tatu o lia manvia le nei aso. O le aso tofi i elu tatonu o le aso whareile le nei tutonu o lo tatu o tunu. O Samoa, o New Zealand, o Australia. Ia ma le lau te lenga o le Pasifika i saute. O Fiji, o Tonga. Ia, se ia vanga nai ia tutuila mamanua. O loo laina ngatusa ma le malo tele. Ia o Guam, o atunu u laiti la tu te le kalena whaatasi ma le malo nei. Ia pi o lea e afuai se tala. Ona e ese taimi o minute o aso. Ai uia i lea ese senga. Ai tasi an me langu tasia umai tato uma. Ioe, o lo o tato tau fai tufi tau fao na wha manuianga. O aia wha manuianga. Le soifua i nā, o le ola ia i mato. O manatu whaatus pa ia ma fe au whaatala lele. Ia me e tumua i tutusa i tangata uma. O lea. O le oti. Tātou te o po whea le me tau i ai le mau mea o le tangata ma le tele o ana oa ma le oloa o tupe ma le tamau ainga. E ifoa i le ona futu. Papena fo i le whaitau i le tangata e le aiso na tamau ainga. Tātou te pese e sapi ia pe a manatu i le mea lofa le atua o le soifua ma le ola. E whaitau tutusa ai tātou uma. Ioe. Ai sili fo ina tumua i tutusa tangata uma. Ina ua o mai le oti. Tātou te o uma lava. I le wala au pa ia a le atua ea fuai una whapetala le tusi. Au leo le mea longa tasi ai tātou uma lava. Pe tau aloa, pe le tau aloa, pe whaaloalongia o e tangata, pe le whaaloalongia, pe te mativa, pe te mau oa, pe te umi, pe te puu, pe te vai, pe te ioe tamai, po le alavar tu inga, e launga tasia tātou le whiau le oti. Ia pe tātou te waailo i le waainga le nā. Ono tātou lo aila ia lea. Le aila o tātou a ia e leinga tutusa i tātou. Ia ia le ese senga le whaitau whaatangata. A le whaitau a le atua i lana na whai. Ia, e le ia se senga o i tātou uma. Pi e no whaatangata ia ma classified. Pe tuu ma vai lea tangata ma lea tangata ma lea a o le creator. Na whaia i tātou. Ia e whapena o lana sila o na whaamanuianga. A manuia fo ila o le atu. Wa saati i ona tangata uma. Peitai. E iei tangata e maua whaamanuianga. I fo i tangata la tu te le maua. E iei le vaai i oe whaamata sili ma tātou vaai iei i la tau sa ili masu esue. O awanoa. O lo whaata oto mai wa uma na whaata tātitia mai awanoa. Opportunities. So,
those opportunities is for anyone. O ava noa so o se tangata. E ui no tātou le maua, nisi o tātou te le maua ava no. Ia o le mea patino le nā tangata. A o le atua vaia, o le atua o ava no. E ila le so. A fai o lea e te sila mai o lea o te mata matatu. O lono winga. Launga tasia ta ua i le mea alofa o le ola. O le nai te mā nava, lea fo i e lea atu le mea pise mā nava ola. Launga tasia i tātou i le mea alofa a le atua o le ola. Ai tutusa pau fo i tātou pe au ina be ese atu le ola. Whioti tātou te i umalava i le ona futu. Paulona ese sema. E ese taimi. E ese taimi e. Ioe, tātou te oifo ai i le tuunga mau. Aurona i unga lea. Olo tātou i unga lea. Ioe, po fea lava le me iai le soifua ma le ola o le tangata. E fai mai a upu. Ai masani ero tātou atunu. O le fina ngalo le atua. Ioe, e le fuatia e se tangata. O le tau e velo le maninoa o le maa e tongi whatoa. E whati le pula, e whai le moto. E le tuu whaavasenga ina, e le atua lona fina ngalo whaito tasi. A o tātou iaila nei tū lama tātou whaita wina le asona nafi, ma le mou atu. A e o mai le nei vaenga o le aso. Ia, o le fia whai ai. Ia wa oi e whai se loto o ai e ilu mataruta. Pe ana whapea, ioe, ua le aiso tātou a wanoa tātou te toe whetapa iai. Ia wanoa tāua i mangaf tau soifua pe o ia upu. Masani ai lo tātou atunu. Ia, taua ina whapea atu sa moa mai ai. Le amatanga se i o atu ila na ngātaanga. E le aise isi lava mea sili ma le anganga whaafetai o le anganga fia ua toe tai mai lo soifua ma lo wola. Ioi. Ia leo tātou i le aso whareile i nā i a te utou o lo mafuta mai i Samoa, o New Zealand, o Australia. Ia. Lea whatoa mātou iai i le whaatawhiti. O le neiva i aso whea ngai whi au mga luenga mātou i le stofi. Lea ua tāua lunga le te leo o kalame ma o nanga o whi au wha le vai aso. Ia, ilo tātou atunu o Samoa. Ia si e whanganai ia tutuila manua o lo o whaitau whaatasi ma le malo nei. O lo mātou te aso tofi whaatasi, ese ina i ona i tūlā. Ia, a o le whaitauina ia o aso, o lo whaitau tutusa. Ia e manatu o lo whapena fo i New Zealand ma Australia. Ia o le nā ua au lia manuia le whaiwina o le vai aso po le weekend e masani ai le tātou whaitau wha le tangata soifua. Lautou o na masani, tuila epa, whaafitai, li o sua. Ia, le foi ua te penatu le nei foi. Ia, mola tātou tautua ma le tātou o na masani. I le nei vaenga o le aso ina ua 5 minuti tāle i tūla e ono. Ia na whanga solo, foi leo tātou por kalami. Ia si tāle i tūla e fitu e. Tanu mai ei le tātou o ma le tātou pa masani. Ia, le fionga ia tui vesingano, le ota, le mamea. A o mana tui ponei, i le sa tauro o Iesu, e le ai soto e whanau, i mea sa o mana o iai na ole maliu o Iesu, ia fia
fiai o a unei ma o tu ula foa inai o mea atoa i lalo nei na ole maliu o Yesu. Ia fiai o a unei ma o tu ula foa inai o mea atoa i lalo nei. Io e tamai pe au matu manatu ifo. I lea lava sa tauroa. Na e osi ai i le taulanga sili, o le taulanga e tasi ai afe. O le taulanga o le alofa tu noa. E au o na manatu i ai so si tangata soifua so si tangata olo. O le lalolangi ai so si tangata Samoa. I o mātou manatu ifo. I le mea sili na e whaia mo i mātou whaftai tele. Malo pule, whaftai rofa. Whaftai lea pese ua langina. O au fionga e a fua i lea pese. Whaftai tama i lo alofa ta i ai le ola. O le soifua o mātou tangata ma le ola whatau waa. A lele o mātou sapi ai. O mātou o oai nei fariseu o no lea. Le ola. Mātango fie o mātou o sapi ai nei. Whaftai i le nei aso fou whapopo i lo mātou ola. Whaftai le ola ma le malosi tulu. Whaftai i le malamalama. Le pōngi sāsa o mātou o iai mo moe ma malolo. A leo o mātou fesangi a i le malamalama. Toe o ni nai tu la mo watu. Ia a ori tatalo. A fio maia. Fio maia lua ngang pa ia tautu o lua ma. Sa mātou o unanga. Whaangangana le vai ma le ato o toa o le tangata. A le wala au tamai. Tātou ma oe i tu la o le nei tā penanga ma le nei au nanga si i oa i no mātou wha tō wha ma wha uma mātou tā ape le nei po tū mau mai oe lo mātou whaore. Te lia mai i mātou la mātou te talo. E a matai le porkalame. Le li ie e sasi e whaale tonu e se e vai e valea. Au laura wafio. A toa ma ato toa i o mātou tangata. I mangalo i mātou uma. I lo lavaro fatu noa. E ola ma mangalo ai li tangata ngasala. I lo suafa Yesu ole ma wala au ai. Amen. Pese pasfulu, pasfulu le numero pese, ya le sa tātou pe pese le neia fiafi, ya ma amatali ai le tātou totua ma le au nanga. O le pese e afua mai le tasi o tususinga ia po o mome o letters, epistles.
tustusinga whalautusi, o tustusinga ale au na ua tātou langina ma tātou whalangina mo tātou taulangi o le apostolo o nu ese. E tasile tusi e afua ai o na maua le taulangina lea o le susunga i a Paulo. O le ala tatu wala au ia po le afionga i a Paulo, po le tofa i a Paulo, po lana ia, le alafa. E tasile tusi, o tusi nei e ta ua i lo ngangana whaperitania, mo meo tusinga, laiti, epistles. O tusi e alai ono tātou ta ua ma whaailoa le ngangana e whaingoi nai le nei apostolo. O le apostolo on ese. Pei o ia sana paionia ina le tala le lei i ta linga o tangata on ese. The non-Jewish, ele o tangata i utaia. O tangata o le tātou te o tangata o le nuku o le atua. Dia lei o na ta ua tangata ni o ta ua o tangata o nu ese, the Gentiles. Ai pe o le winga le na o le tala. O le tusi le a karatia, a Paulo i a karatia. Le na fatu e fatu pese le no pese tu ni mea le o te whai atua i Samo. O le tāua i o nei pese. O le tāua i a langa e iai pe au wha le atua ia. E taipe whela e le peila o pese fu ia masani e tātou ia. Pe taipe o pese le tau tātou mo meo gospel music. O pese ia. Ele ni pese na fatu mawhauwhaunga na mawhai o na fatu pese nei. Ina ua sa ili i a fionga a le atua. O pese foi la nei whapitu, tasi nei pese pi tele ina e whaalongo i mo meo pese o maliu. Tasi nei pese. Lea e te whaalongo nungo ai. O manatui fonei. Manatu ea. No fono fua manatui fo. Iyo. E se ane e tatu te no fono fua mai manatui fo lea. Nea me koe mga kui fo tangata i a te. Ile sa tauro o Yesu ele ai so to e whaanau i mea sa o mana o ia apostolo no ese. Ina ua manatu le apostolo no ese ile sa tauro le. Wale to yaiso na manao isisi me o Paulo lea. That is Paulo. Not me. Not you. Ata sila fe au whenga tā na insert i loto finangalo tangata. Le message lea. O lea. Taua o le sa tauro Yesu. E tātou te mānatu natu, tātou te olai. E whemena le tala. O tusia Paulo. Kalatia lona mta upu e ono. Le la whai tau atua tuspa ia le whai upu. Na tasia whai upu le le pese lea. O lona whai upu sfumat wha. Whape lona whai tau ina. Oa. Aua ne ia mita i se mea. Tau lava o le sa tauro o lo tātou alii o Yesu Keriso. Ua wha sa tauro i nai le lalolangi i a tia. Wa ufoi i le lalolangi. Really? Esa. Oi tu ngā me wheme awane i mita. Tau te o ese lo male reality o leo lama. Whale sa o tele me lea. Aisia. We have feelings. We have emotions. We humans.
E le ai loni langona mita ia e tātou. Ele oe, ele o au tangata ola. Ele o tātou tangata ola. Ele ai a se tangata soifua le ola nei. E ola e au noa ma se ola mita. The word mita. E saule upu mimita. E te loe. Think about it. Lea u fai mai tangata o pau. Oa. Te le toe mita i se isia meo le ola nei. Nau lea. Nau sato. O e se mita i me siri na matanga. O e mika i se sato. Aka kung ngofa afe me kau ke mika i sako. Len mea sako nong fai ia oima. E ser tā ua sama. O le tangata ua tō a ano le soifua li liu i le atu. Le tangata ua moni le ola sala mō moni. Uona langona ifo, ua o natu ifo. Oka e se whale tonu. Oka e le ola so ona whaile malosi alu vale. Fe tau ia ma Yesu le ala i tamaseko. Fe ma Yesu. Saulo. Oka e so malo vale. O so malosia ina alu vale. Elena iei upo ia. O le tusia Paulo i le kalesia i Kalatia. O le hare wha mo tusilea. Atatu wawa ai le lau te lenga o tusilea. Tusi na tusi po le vai se vai mea o le pā se pulu valu i le 5 se pulu tau sanga AD. Ua maea le maliu matuetu, ua maea le maliu o Yesu. Ioi. Pā se pulu i le 5 se pulu tau sanga. Temi na pina poring na tusi mai ai e Paulo na tusi. Tusi fea. Tusi inu e ta ua. O Asia Titi, Asia Minor. O nu o Asia Titi. Ena tusi, mena le no fatua taua i o meni o tusi tala. Ma me tusi, eli whapena tusi ma ia tia ube tusi ma ia oe. Na tusi lea. Na tusi e kalesia o Asia Titi. Lea o ta ua o Turkey i le temine. Eoi. O le whamoe moe o tusilea, ai wa aine fu tusilea, e tasi ale me tuli mata i tusilea. Nothing else. A o le ola whaatua i le atua. Tusi e Paulo le tusilea. Mane mafau faunga. O le tusi ia puipuia, ma ia tu mau i le alofa tu noa through faith alone. I le whaatua by itself. E ese fo i le tusi e tala noi na i le meo ta ua whaatua o le e au noa mga luenga. Eoi. O le tusi le. Tusi le kartia. E tasi ale me lo tūlei. O le tau mawhai o le apostolo unu ese, e puipuia i o e le tala le lei a le atua. E puipuia le tala le lei i a Yesu e ala i le whaaulatanga, ma le alofa tu noa through faith alone. O le vai ngalau tele na tusi lea. Tusi e Paulo, ai vai foi la ia, o le tusi le o le Kalatia e ono, o le toe chapter, ai vai foi la ile vai ina mai tusi ne, e esele me e anga i ai mta mua, ma mta pulo na lua. E se foi ile me tu lei e Paulo lana fa mua, ile tolu ma fa. Ai o mai mta pulo 5 milion. O sui le fatuanga i tonu la velia.
i le tūlei o le me ta'u o le ola whātuatua through Jesus Christ. O le ola whātuatua o lana tala le lei ma le tala i le whaolatanga through faith alone. E ese fo'i le whaitua o le tala noa mai o le whātuatua e o whaatasi ma ngā luenga. But o le tusi lama le ia karatia. O le whaamoe mau le apostolu ese. O tau karati ai. O tau o nuu leo a vea ne mateki. O teki i nei una po. A o tu uia. O e kale siai. O nuu o man whaatala le leia. A o le whaamoe moe ona leo le apostolu ese. Tu lei asi mesia. O lea. Lea le me ta o le tala le lei ia Yesu Keriso. Ioi. O lea le me ta o le whaolatanga. Salvation. The grace through faith alone. E se fone mata upu o le tu lei whaatasi o ngā luenga na whaatuatua. O le whaatuatua e au noa ma ngā luenga e mate. E lo i la le tanu e mena e ese le tusi e whaitau. A o i e le tala le ia kalatia. O i le tu le yin me lea. O lea. Nothing but faith alone. O le tama whai o le apostolo ese e tu lei i nuu o asia titi. Le i kale sia i kalatia. Ia o tau loa a puti puti si mea sili lea o na tau o lea. O lea. O le tala le lei ia Keriso. Ma lana wha au la tanga. E a fua o na tātou pui pui malu ia. Leanga e le mawhailo o na tātou whatuatua. E le mawhai fo'i o na tātou maua le mene. Pau a leo le awana. There's nothing else but faith. O le whatuatua tātou te whatuatua ai. Lea whai mai le tala pauro isi whasi vāanga lea. O si mea sili lea o na tāua. Freedom in Christ is not a license to satisfy selfish desires. Paul agreed that only the Holy Spirit empowers believers to live a life of love. Wana. Whaamanatu ia kalatia. How can we live that life? What kind of life? A life of love. Whawhiwhenda tō wola ina lea lofa i tō tonu o le community. Whai mai pesena umatu nei. Nothing else but the cross. Whawhen sa oi mea. A o mana tui ponei i le sa tauro o Yesu e le ai so to e whaanau nau i mea sa o mana o iai a ole maliu o Yesu ia fiai o a unei ma o tu ula foa inai o mea atoa i la lone. Le ka ngaka ngā whai mā ia le me ka o le sai o le au kerisiano. Lafo le whatpuipui. O sifio a mio vale. Ioe. O le makua number 1 le a mio vale. Oi, saulo a o whai ma saulo. A le o sau ne whai mai ea. E o taota mea uma ina ua o maua keriso. Sole. E sa o. Whawhiwhean tatu te tonuina talai.
Ale tatu te loa ma le background ma le ngoa lona original name na suvia i le ala i tamaseko. Whawhewhenga mai ko inga me whapea kau talai mai i a tatu. Ale whai mai le se me, ongi koe mika mika le se me mimi. Paulo. Ia i loa le le Paulo. Le se ngau Paulo ma oema. We have feelings, we have emotions. A olona e se senga. Once Jesus touched his life, he completely turned around. O le taimi ana pa i ai Yesu le ola. Le lau whai mai ta malu. Le aia se isi mea taua o le sa tauro te mita ai. O mea umana o fia ia. Ua liu e fuefu, ua liu o taota ina ua ia te au te viso. A sole. Sole le whai o fie. Ke lo oe. A wala ni o whai atu ia te oe. O taota mei. Or ni o whatia oe bai. Aurot ni la whai se tala inga i taile fu, ala whai nere fu. Wa ai utu. O me whale lalo langi ima mei. E oe. Ale ka ailo uru i kai sangata. E oe. Aol fe au e mo moli mai i ati oe ma. I le o tatou o tu i mga ala ma tatou talai a me o au. E oe. O au a mionga o mea tatou te whaia. Ua lava le nā matatoe e la unga atu. O lau tū, o lau savali, o lau tautala. O mea tatou te whaia. Ni o tatou nau fo ia mea o tatou e tau la mua whai o ngā luenga le lei o le ai. O le whi au ai ia lea, le whi au le ia karatia. E leo ta ua ai mo mea o le whaoratanga through religious and through works. E leo ta ua e leo ina hai whawa mawhara tusi le. O whai tau ma whai ntau sa ilingan tau man ntau Lord me leo tutami. O ia le tusi ia karatia. Nothing but faith alone. E leo o mai ia karatia leo tu leia mai i le mo mea a le ainga duenga e mate a whatutua. E leo tusi lea. E ese le tusi o tala noa le mena. E aon tatu manula mai nei. O le tusi a leia karatia. O lo tu leia malea. Ia pui oe le tangata kerisiano ua whaatala le leia i le tala le leia Yesu Keriso. Ioe, le ale grace i le alofa tu noa o Yesu. Through faith alone. Ioe. Ioe na. Ioe, partaua na o sife au. Mo tato. E amatai tato por kalami o le nye Yesu. Ioe. Tato whatuatua. Ile atu. E iai le whi au o le whatuatua alone. E na o le whatuatua e mo o mia e tatu. A iai fo le whi au. O le whatuatua e au noa mga luenga. E mate. But e le o le tusi le mwhenu palua whaatasi atu. E le o le tusi le tala noa inai le me tau o lea. O le whatuatua e o whaatasi mga luenga. A o le tusi a le ia a kalatia. A Paulo ia kalatia. O lo tu lei mai ai le me tau o lea. E ai ia se simea. Ia o tau fia i le tala le lei ia Yesu. Ioe. Ia whai le tala le lei ma mea fia ia i le tangata. O le maliu o Yesu. Nothing na o le sa tauro o Yesu. Manuia le tatou o nanga o le neiaso. Ia o le tatou tāre tū la fitu. Ia o le tatou foi. O ma tatu paanga ia le yonga ya leota. Tui vasingano mo ronga. Le tatu o ma tatu paanga masani.
ia pe ata le tula ia na on sai mai ia se I senta tu ia le tatou senta tu le tatou link lea whamole mo. Tuma whapapole a se talau te amata atu ai I le mau o mana tula o amata atu I le la o amata atu le saunoanga whaatamā na ua tu whaanongongo uma I le saunoanga whaatamā tasi atu manga a le whainga malo o lo tula I mai le temi nei. La tatia ia le pale mene o le mea te le o le mea atoa. Le fionga I le li pale mia manana kapineta. Tasi lea pe au sa moe tau te tilo tilo I ai o le fe au lena tu le mai e paulo I a kalatia. E iai mea, e iai le wha mamafa na ave iai ilona wa ai lau tele le chapter atoa. O le alfe au na ave. You got to know all you Christians in Colossians. Ia o tolo how to protect the salvation, the grace, through what? Through faith only. Only. O le upuna whamamafa, through faith only. Tilo la sa moa how to apply to nowadays I le tatu mea oro tula I mai I le tatu atu. E lema fai I le malo. Una move forward. Ma whaalango I ni ngā luenga lātou te whaia. Malo lātou lava malosi. Maso lātou I loa. Without faith in the gospel. E au noa lo maritala le lei a Yesu I se taita inga. Langa isea. E se foi tuo sa moia. Ele se atunu komenisi. Ua nofo amu I mawhauwhaunga o tangata sa moa mai ai o tautua a. Io from generation to generation. O mea ia. Na utu pū ina ai I tātou e o tautua a ma o tātou matua. O lea,
i au tau loa sa vavali ma le whātuatua. Ale whiau nā le so. Through faith alone. Pena whai atu. E hifo isi tusi o lea ea o mai ai ngā ruenga le whātuatua e au noa ma ngā ruenga e mate. But this is not the one. O le whi aua tusi le ia karatia. Ia o tau sa vavali i le tala le lei a Yesu i le whaolatanga e ala i le whātuatua by itself. O le whi aua le mo tatou whenga manu. Sunga lau di le mali tumre. Aua lava ne i whaalango lango se tangata i sona i loa ma sona marosi. Tau te whaalango lango loa i le matou sa vavali i le whātuatua na o le whātuatua tau te malolosi ai. Ona na? And that's a message. O le utango, umana whaalango longo, ki i tua, tue whaalango longo. Na teia lole wa ai ere malo i lunga upenga te whailangi. Ma tātou mai moa ina uma lava le le mā whau o tama onga. A le Universite o Samoa. Ma le tau e misa le na misa me lunga upenga te whailangi. Tongi e le sieli i le whangu. Te whapeta i ta watch. Aisia, wale minoi. Tau e fusu. O mea ngata i high schools. Mea ngata i primary school. A whai ta maiti Wailu Universite. Na whesilingia lea. O whea le poto le sa ili e lea tupuranga. A o le mea sili na tā ua Samoa. La laa le malo. Iona tiute whaamatua alofa moripo. Ua la laa le Samoa iona tiute whaamatua alofa moni. Ai whanongola le taunoanga le li palimia. O la fonga le tamā Samoa i lana whanau. O taunoanga tu sao. Ave sao i tamaiti. Ai tangola ta amilo le kamela. Ta amilo le kamela. Te leo tamaiti te vai atu, they paid attention. Au mai uma iai o la tu talinga. Au mai uma iai le la tu whanongo. Iai foi nei tamaiti te vai atu pe e tau iai le mo le sarcastic smile. Pi tau whapena, pi tau amu ta amilo le kamela na tiro le mero te o le whi aua ia na momoli e le whionga i le li parimia. Oka. Momoli i ta maiti o le Universite. Na ave i ta maiti le meo lea o le tāpua inga a matua. O le tāpua inga e kālesia o nuu o i tū mālo ma Samoa ato. O lo tāpua ia o tō whaiva o uina. Ai a whai tau te leilo. Wha ma vai ma le aunga. Au le mau mawina le teimi esi a langai le tau ngofia aunga. O tele tupe e mwhaina totongi e matua e ngā whatia pili. A o tele o matua whalango lango i pono whawai. Totongi e le malo, the majority of these kids, of this kailopingi kids, wa matutua. Young men and women. Ai mai tūru tangata mapua e whaifusu anga le ma fau lungo le rete. La le melen tatu vai. Ia le tau te tango imagine pe ana whapela o tuile epa. Ngai kaole imagine tuile epa malana tautala. Whatama i whanau. E mawhai e tuile epa deliver li tua inga message le. I don't think so.
Langa e leo ia mea, e leo ia tula epa le mea lofa le. E leo ia sa ilele, e leo ia fontoe fo i tu ngā mea lofa le. O lea, tau tala wha matua lofa moni i me nei o whanau. They don't have that gift. So mena tau ai sa moa ele whapea e matu te whai atu le ai. We can see the potential. We can see people that have the gift. So the Prime Minister has that gift. It's a special gift. E tala noa mai, o le tala noa i lana whanau. E tautala mai, e tautala i lana whanau. Nia le fta manino. O to telo tamiki lei, o e lato tele i lor me e sau waile me tau o le papa i ngala ngala. To telo tamiki le lo po feme po le ale winga o le upu le ingoa. A o le winga o le ingoa na wha ai ngoa ai e tua awa matua. Le no fuanga ma le fasi no fuanga le. Ia tau atu e te a onga lo i le a onga lea. Ia ilo, o le tumutumunga lea o whale a onga asamo o lana universite. E te o olo ilo ngā ele lea. Wa e ili tumutumunga o lo amatanga fau e te stauni e i te tapena i te la asia. E whai oe ma au auna asamo. You will be the replacement to replace the Prime Minister, the Cabinet, the Parliaments, all the PMs, the MPs, members of Parliament. Wa sauni e te olo le universite wa e sauni te la asia mea ia. E sao. Ai a whaila o le tiro sa mo o i e ta pena ai tama matene o whanau o Samoa e o mai e whai masui to tono le pale mene o Samoa. Ai atu whai winga whapea. O le anu menen tatu vaia. Me isa o ale pale mea whai mele tala le fionga le ni pale mea. Tele o matou tuatuangia. O le tele i o fe au ma me matatau o na matou iei li temine i peita. Ua tu umana me se i o matou o mai. Aisea, e tā ua le matawhai ioi a outou lea e foi. Outou o tama ma teine a onga e whaalango iai le lumana i o Samoa. A mei e tau te, me le whaalango whaamui me o tu, atu mai whai ianga ma winga pua a whapea. Ioi. Tau. Te le ia Samoa le taua. O saunoanga whaatama a le fionga i le li pari mea. Oka se mana ia. Ioi. O le tala i le papa i ngā langala. O le papa sai ngā uta o le whare vai monga. Le na whamatala le tala. Ioi. Na sauai le toa o le whare vai monga. Tanga tengo ia tia a talanga. O le afi. Ia o tala nei. Tatu te vai mo meo tala tu. Ai oni tatu vai langa e whapena fo tuspa i o tala o ke nese mostly o tala tu. E fōlinga me o tala nei na te au maia le reality le ai masesi o tatu na tutu le a matanga o Samoa ma tusi ulua i Samoa mai le amatanga. A o tala ave ia se i o ino tatu wha maumawina i le ngangana tusi. E whaalango i ai Samoa ma lona loto i fale ma lana wa aile lau te lenga. O Samoa ia pua mai tasa e sisi pō. Ioi, maia i le mata whanua se ia pa ia le si ua whanua. Mene alin whaalupe whapena le tunu. E a pua mai tau sama. From corner to corner, from end to end. Mai le tai sama tu manua se ia pa ia. Le tai ula le nā whanua po le tai ula le tamaita. Eoi. I le whengu fin whamtala i mea. I le whengu fin. Aina tau mawhaile whionga le li pāle mea. E monoti tala nei. I mawhau whaunga langa po ila o
te mawhai e study le lalolangi. E su a olona loto I fale whaare sa momoni. E le anu iei mawhawhau tupuranga ia. E pauan mei mawhawhau tupuranga ia I o matou loa the history of the United States of America. I o matou loa le history what is communist is all about. I o matou loa le mea o le lalolangi tele. A o le sa I lenga o lona loto I fale o sa mola vai. I le mele le na fusu tamitia. Aisia. E la tute le loa le wha mua a inga male atunu I alata. Very selfish. Ia le lan fai mai le fionga le li pale mia tau wha iu iaila na talano. Ma tute le toi fio mai e ote atu wha pia I auto. Lava tau matua e ote I auto. A matua mai fo le toi ote atu I auto no winga le o whaia ngaruanga ote auto matua I auto. Stupid. Pa valvalea. Le o atu tai o le atu e o te ngia o tau o mea sa tatau whai o tau matua. A uala na o te ngia o tau e tai o le malo. E le o whai le homework o tau matua tulau. Ioi. Ia la whawhenga ko kongi, ko a whai ngei lao le se ori ianga fufusu. O le uri letu tongi fon whawhae ia pili o le au. Whawhenga tau wharango ina la, whawhenga tongi fon whawhae atu o me tuta alo whawhea. Ioi. Ia le ufai ngā ruenga le malo. Le ufai e le malo ngā ruenga a matua. O le ote I whana. Sole, se tautua nā mautou, o tama a meola, o tama a manu e whawhanga I funga o lao. O oe, le teine maratama. Ea oa, I e whaatonu. Au, au, aso uma. Hale tu atu whaiwinga wha mailei o I leo. Ia rupa pa I atu le malo. O le mea tā ua I le te auna api. E le na o tama matine au. Na launga tasia o mai ma li im tama itai whai au. Aisia. Wa toe wha manatu ai se tasi o whai au ngana watu ma watu mo le tuala au whasaina. Ma wha tau I to tonu le universite. Tau tua nā ma o tau lau whionga tama itai pule. Tui fui saa. Ma lau staff. Tau tua nā ma o tau aisia. Ine I mā tele atu le o te atu I whanau. Ai tau sili musa I ate o tau whai au. Ioi. Le usi se o ofu o tato. Ioi. Wele ngata o le ua tato o upside down o inside out. Le mea tato. Ioi. So avatu whaatasi ar te au. O tama ma teine a onga. O lii ma tamaitai whai a onga. Launga tasia o matangata. Te lele sao. O le fionga le li pāle mia malana whainga mano. Le ngata I na tō lau mea fofola ka peka lanu ena. Pe lanu wai I mo le walo fale matango fie fale u tō wa ongai. A mio la I a mio mea. A mio I a mio tangata o le whaifa le leie le atunu mea tu te a ongai. Ia. Amata tu whapenala po kalame. I le tā ua le whi au o le fionga le li pare mia. Na avatu. I whanau ma alo ma whanau o Samoa. Wa umantau I fusuta maiti o high schools. Mai tutone o le tauranga. Ara ua o le universite o le tumutumunga. Aioi. Ula ki le leo ki a se lelo I ngā mea. Ua tui whai e matanga, whawalwalea. Ioi. Ne uwha manino mai e le fionga li li mai tailo ia Micho ia oilingo mai tailui.
Miro lui. No fa manino e Miro lui. Ile tu me mo se taimi o la fionga ia tu ia e tam fai ese me se counter petition. Ile tu tam fai e tu tali atu yo e ile tangi wa au mai. Pawal melo o manatu ye le tam tailo ia Miro. Deve sa olo ia. Ola me ave ia. Ave ia tongi fafona morianga. Ia le fa nga ina. Aisia. Na me la ke o koe fai fona counter petition. Ele ai, there's no contest. Ele ai se mafu anga la tu fai se me. Tu usa o ye me ta o le strike out motion. O le alfa mo strike out motion. Ora tau fai fa fina wa tu usa o ye. Tongi fafo. Ia le fa nga ina mo dianga ia isia. Na me la ke o mo rifu. Na me la ke o mo rifu ia le fai pule. Yo e. Manu malo man fai pule filfilia. Ei, ma se mea tasi. Nothing at all. Yo. Ale o ke ia wo mai fai mai fai le yo. E ser sa o le mele wo mai. O le. Le se mela matu fai e fuas me ta o se counter petition. Why should I? Why should we? Na mela te ia u fai fuana mea. Na e tu sa o tuale mea le ai. Pau me matu te mana fai ma fatino o le strike out motion. Mai elo te tonunga o te ofo le whamsino. Ai sau ia se results. Te pei o vai mauto. Te pei o le case o vai mauto. Ai fasili. Le ai ma se mea te tangi o morianga ina fai e ono le fai. Na fai a mea fa pe o lua la tu se morianga. Wali poti atu se tangata a me ua vatu tu ia se tupe. Pe a vatu e se komiti le tupe i se tangata. Le ma se mea. Paua mea ia fatu a ia tangata nei. O te me o tala o tupe safata. Ni tupe ai. Tupe safata. So se taimi ai manatu i o le malo e ave tupe safata. Ai a faila i se manatu fa pe na a vanga ia ua. Li leo sio eli malankamanga o lele ua. Kula wari ia o sio eli ma nantamo lele ua re natangi. Faila i se la mana faila. Ia na ole sura manu. Pe sura komiti len tu fatu pe. Le ai ma se mea e ono a faina. Le i fai se komiti. Atu ia. Le si mea. E le fa pena o se tupe na o sa fatalua. E sa. E le fa pe e fai atu ia i o tou ia fai etangi. E ta ofi la tupe e tufa ia sa fatalua. Ai tufa na o sa fatamomu. E o tou tiro la i e te leo fa le tonu. O le tupe le se tupe na o sa fatalua. E a fia ai ma sa fata mua. E ui foi ona o le ua au mai foi so le fa le ma fau ua. Tu lou le fionga sana. Ioi. O tusi tu singa anu spepane. Ioi. Ana o ta uai eli im fai pule o sana. Pesilingia le 1.8 millions. O lo fasi. Ioi. Le o man ku falela ku fa ku 2 milion ala wa mata. Ale fo to fe sofi tangata. E ese lo ta fa noa i tangata ia la tu te langolango inga tu le epa. Man hei ta pipi. Ioi. Langa tau te fiu e fesilia. So se vai tafe la. E iai le mata vai e puna mai ai. So se mai e tupu lo tino. E iai ona mafua anga. E iai le atilo e afua na tupu le mai. E ala na tupu le mai. Se longa e sau fafole a kilo nga e alinga. Yo e fakua. Se longa makua kipi ale mai e mai fafole a kilo. O le a matanga le nao mea uma. O le mele ua tupu fa mai le atu.
o le loko leanga o kangaka ia kai ia le tapipi. Le maua ni mafaufaunga le lei. Na o loto ele lea ma loto palpala. O la tonu mai e afua le mano, e afua le atunu. Eisea, mena alina oso su e vali. Mena o fai mei fai tau su e po le ale me o tala le tupe. Le ale me o le ato le tupe. O le ale me o le fai. Nga o mea wha vale valea me e tupunga mai ni tu inga tangata. Ai a fasili atu. O a kou pa unga whai kau sanga i keleng kou kuku mai i le manu. Nā menga kou le whai e ingi me ia wha mali e ina sa moa mani matu. Nā menga ninga fuli le atu nu i auto. Nā menga ninga kou whai e inga palo ka kene pia wha pe ua wha mali e ina sa moa i lau tau tua i tau sanga i afe. Ka kou kalangoa. Ewe. Ka kou kalangoa i facts. Tātou tala noa i mea moi. Tātou tala noa i mea moni. A whengela wako o mai kam whai su e masai i mei. O ako me sa whai kau sanga, kou se furori i tura e pa sa whai o e ma pārimia. E o tō o mai whai mai po de ar, tō ko mai whai fisili. Pe ua le wha mali e ina sa moe lau tau tau. Yes! Ele ni vale tangata nu o sa moe pa ai atua i mea oki sa o kou whaia. Ela muri muri ka ia iau kou. Ana toi ai se meta o se salamoina e sa moa o se sele la tu filfilinga. E sau le palota lona lua i le lua lena umatu nei. E fai se fina uma. Peita. E toi o soa le general election efta umatu nei. Ua sili le mua mua. Na i lo le lona lua. Ya le wharongo umasa mo. E sao. Ua matua i mamao i sini le vao le palota lona lua. La le atana fa matala mai atatu. Ale atu te mai fai mai o le atunu, o le atunu, o le atunu. Kuluku. Yo. Ua ila le atunu ulo ko wola kala pepelu. Ua ila le atunu ule tau corrupt. O tau wola pipiko. Yo. Te mai tau la lau le pale mia e pepelu. E nga oi. Oi e pepelo e nga oi e lango e le atunu ato. Ele o le mea e nai fua i ai mea uma o soi fuanga ma leola nei. O lea. O le mea falala i ai le majority o le atunu. O nā o lo ta oto e le taritonunga. Ia o tō malilia la. Ele o tō e taritonuina o tau e samo. Ele o tō e taritonuina o tau e samo. Ana tau iai sina manongi taritonuina o tau. E close le palota le na umatini. E lata e toi iwi foi pei o le palota le lua oro tasi. Ia vai sau ni mtua i vala isi. Ia mai le va i le palota le lua. O le faalinga moni le na. E tau mai i le atunu male lalolangi atua. I le pa. HRPP. E le o toi iai se faatua tuanga o Samoa i ate utu. O mea ia tau te whai e teimi nei. O le tingi apa e pa o pe o le pa o le aingo. Eoi. Ngā le ko pa o vale ali mele tau te fiu e to e whai au tau wanga mani a tau tanga. Eoi. O le va ai e sa moa i lo tau wola mani tau wolanga nei whenei. Na le misi a lofa o le atunu. Na le misi a lofa o le atunu i lo tau tau mawhai. Eoi. Mai mau taimi. Ana o tau o e whai ni whe au au ngā o tau ai. Mas whai ni si mea o ngā. O sile le nā. Ia. Ia le nā. Te vai e te nofo li i mawhao soso le tama. Lea kama o sio eli. Le longa se me whao so i na mon me le mai le whao so. Os. Ion mga ko e se kai whau le kana kaula. Ele fu fa so ya lu e fai le tangi i sa fatalua man. Ana.
Atele le mana tu e aua le tau fia le tupe sa fata se tupe na sa fata lua. La tau fia tu fanga tupe ai ko mumma ko ma sa fata mua o ta tauna tu fala tu tupe. Ele fa pe nuan mena langa ile o ki o mafofonga o ko. O avelo tupe sa fata mua. Ko nga palo ka le o le mera vale la ku. O le taimi o le tupe e fa sa fua ai le manuia o tupe sa fata. Na latu i o ina le malo, paualo le mena malo e fai o tu fatu o latu tupe. Po le hale taimi. Po le taimi, whatever time is right. O le mena. Taruai o le tupe a New Zealand mo sa fata. E leo se tupe a New Zealand mo le whainga malo. So se taimi. E pule ai le malo e ave le tupe. Langa le se tupe a se malo. Ili au mai e lea foi. Ili au mai e New Zealand mo le malo samo. Aina i o e ina e sa fata. The government of Samoa to distribute their money. Ai le mawhaila na whai atu sa fata. Ai a fia toi ma sa fata mua. Sa napu sala mumu. Ma isi inu uia. Ma fia. Loto whanga o I le mwhaina fia toi nu uia. O le mea la te tau na whai. E te tau na tufa uma sa fata. Sa fata is sa fata. Complaint. O sa fata o le sa fata. Pe sa fata mua, pe sa fata lua, o sa fata o le sa fata. O le tupe New Zealand mo sa fata. Tu te loa, a whai e tū le whamasinonga, I lana mi o tonu, ma lana whamasinonga e taunu whai. A le u whai e tau atu sa mo. Le u tano atu wa uris whas. Tano u mai e tangata la tu te langalango ina le malo. There is no reason. E tau fiai le distributing or tupe a safta lo. Nei le mase mafuanga. I leo se whapur kiki, I leo se me tau whainga palota. Langa le se tupe malo or tupe New Zealand mo sa fata. E pule sa fata I le teimi mo o miai le latu tupe. Once you government ready, then we need our money. Please give our money to us. Bring our money. It's not yours. Ia, ora na. Paingoa ia le te wila. Suia I le Measina Festival. Ua leo toita ua o se te wila. Ioe. O leo ua suia ma ua finalize, ua official. O le ingoa, o le Measina Festival. Ai le lein tatu wo I le upu Measina. Tau te ono le upu le Measina. Le mwhani tatu whamatalaina o le Ietonga o le Measina. O lau tū ma lau anganuu o au Measina. O au afoi, o lau ngangana o au Measina. Yes. E mawhain tatu wa ai ei le lau te lenga whapena. Ai le len tatu malamlama I le upu le melea. O le upu le sina. E mawhain tatu wa ai ei le upu le o le sina. O le purity. Ai wa ai fo iu tu ei le upu le. E tele na wha ai ngoa ai yalo tamaitai. Tupo sa moa. Le upu le sina. Au le upu ai sina. O lona wha matala ina I le kalama o le ngangana. I lana wa ai wha peretani e mwhainta tu malama. O le piwa, purity. E mawhaina tatu whaangaina. O le atua sina. So not so much o le sina le lanu o le lau. A o le
o le mamā sinasina. O le mea sinasina, o le mea pae mā, o le mea mamā. I le vaai paa le ngangana whaasamoa. I oe. O le kiona, o le pae mā. I oe, sinasina lo na lanu. Ua le whaingoa i le lauao tau o le lauao sinasina. A tau la le lauao sinasina, o le pae mā. Le aia masisi mea e filongia i lono winga. O mea sili sili. O mea sili. O mea sina, o mea sili. Eoi. Mena le ni tatou wo o le upu fo ile le. E mawhai fo ni tatou ngangana i le atua. O le atua sili sili. Le atua sina sina. E whaamatala i le sili sili ese. Exceptionally good. God is exceptionally good. So, tatu waila le upule o le mea sina. O mea sili sili, e sili o na tāua, e o le I o I mata o le tangata Samoa. Leu whaingoa i laso lea. O le mea sina. Festival. O ala mea sina. O lana tū. O lana e whan. A tiro na iai. Te wila can be a mea sina. Se mea sina te wile lau tiro. Se mea sina, se mea winga, ese mea le tutono. Nothing. Mera lea. Ia, leo utalu maritato o matatu pāma. Te i o mā tartanoa koi. Ia, nisi o vaenga. O mea ia ua fola ilu mamia. Ia, e whaua o tatu talanoa o ne fiafi. Ia, soifo manuia. Ta lopa lau fionga. Ia, i le alo tanoa. Tau o fionga leota. Malo, whaktai le manatu ia Samoa. Ia, maritemi whaamanoina. Ia, wālava. Ia, uwa ia tu iau la eipe iau lea. Uwa whaamatala mai. Ia, le winga o le tau le nā. Ia, i tatu i le nai tu langi. Ia, uwa manatu tu ia ni fio mai. A fio mai i le tā porkala me masani. Ia, wālava Samoa malana whaafanga. Ia, maua, ia, tofu le ngongo masiana i au le nei aso. Ia, tatu ape atu. Ia, a ua maua pe tasi pe lua. Ia, a ua whaise tā ngaruenga o nei aso. Man whaalolo fio mai. Ia, tatono lea ua uma ona e sulaina le alofa tuno le tua i le nei aso. Te lepa. Ia, o le ata tu tapu vaitasi ia i le vi inga. Ua uma ona e sauni. I teimi ma le aso. O pa ia fo i lao Samoa. O le ale to yo oa i eise whaamtalanga. A wai le whaatusaina o tātou pa ia i le pa ia o le tua. Pa ia fo ia ma mamalu o le tua. Leo o tātou pa ia ma tātou mamalu ai. E peo upo whai launga e whapena. Ia si ila i o le vi inga i le tua le nei aso. Ia malo le tau atai, malo le whaatotoa. O te whaatalo whatu i le pa ia ma le mamalu o Samoa. Ai mai se lava sunga i whawhengainga. Mo lātou whantua o ao. O e olo whapea o na avea ma sosoani o e kale sia taitasi. Ia tupu mai e fo i o Samoa lo whapea on whaafunga mai o tapa anga masani. Ia whamalo le on sai. Ma whatalo whatu fo i. Ia te uto malava o lo whapea on whaafunga mai nei tu la. Ia tulepa. Ia whamalo tu fo i lau sunga e te ala whai i fo lava i le tai au e tau whaini. I whaamtalanga a wale le nofo file muai o tātou atunu. Ia, mani mea fo i e mwhai o na lausila fia o tātou atunu. Ia le tūlanga o lo iai nei ia si o tātou atunu i Samoa. Ai mai se tātou mai whafu. O lea se se taimi o no o le eo se tā whaamtalanga fo i tūlanga o le o isi fo i tustu singa ia ma tūlanga whapena. Ia, ai whatalo whatu. Malo, whaptai leota ia o te tonu i ese taimi ia o na tā paile le lau te lenga. Ai la tātara no ia tā amata i o tā loto i whale. Se taimi po ia na matule i na
Ia pole ale tūlanga o vai atu i ora e pe o leu tai o umasa tu o sa tu tolu pe o leu fa so ia sa tu fa. O matou i nei o leu a matu le o ngā tonu toe o nei te o tae au toe ruaso le to toe o sisinga fu a matou i Los Angeles. Patu mulia ai ia le ai o Victoria ia pole paka o le alofa o I mean paka o le manumalo Victoria Park i le ai o Kasone. Ua tumu ai lava la ia Samoa. Pe o le ua, o le matua tumu e se foi nei tausanga. I le whatumulia le ua tumu ai. Ia, umala tumu le matafa whao, ele whana ua onga. O le masina fau lai lona amatanga. E toe fo i ele whana ua onga. E toe ia onga i nei Amerika. Umaila na toru masina o tuanga umi. Po le summer break. Ia, pe o nei tala na le matoro toi whale. Ua pe o le fua matu nei i California, i Los Angeles. Lea ua taula uma i ele mau fua na whai nei. Lea puisa malanga mai ai ia le auso ina. Ia mau malanga. Ia ona o fua sa whiangai mai latu o elengata o Utah, o Las Vegas, o i Victorville, o Upland. Ioi. Lea la ua pe ua whai uma ia matu i Los Angeles. Lea la o lo tumu ai nei i matu ia le lau vai men. Ua le aise ta na saua o le ta ioi. O producer nga seki a mea roa ke ko kasi ia ui. Ile nei vai ia so ato ia ia la se me sa sima ia yo la lisi me la fai a pe ia pe fa fo se ilong tau. Ia ora na pe na talanda ile matu fo i tu langi le o ta mo si la fia se fai se tala le tau le tatu mani me o tupuina ata tiri pa ia tu tatu. Ia whambalo fo i le to al tai na fo i tunu na fo ua tau o to le vela ia ai me se fo tinga la valo lo fa pispisi le to sisinga fo ia awole to ia lo sau e fail tato pokalame ia faftai to i fo i lau tautua ia o mato ini ma na ia le la Ia ai te alu lo tono le fale ia o e wharongo kuloa ua pe ia le e te nofo le aisa io o melana le ua o iei matou i le taimile nei ia se ilo ngala e te malanga tu i whafo atu o le fale ia whatoa lo le leo ua langona fo i le manai o le mafanfana ia e whautuaina e fo i le pa ia ma le mamalu o lo whapea o na tausia ia o lātou mātutua i tono ainga ia whaiwhale ia la e o tina maltama o nei o foi o isi tina maista mai le whaaria mai a o lau o mtoa marilia ia ia o nei fo ia o te leo whale umale o te lo le iwa suru iwa pasene o whale umai nei ua iei umale e a kon ia ia em fai foi ona pawalna o le mea foi le fai tete foi ona o le te leo le pawa e aluai ia o tūlanga la whapena le i mātou i nei, ma nei e foi o le lava e alua o ngai nei. O mātou e uma o ngai a November, i le end of November, beginning of December. E uma ia mātou a onga. Ia a teimina o la ua kwa vivela koko. Ia, sa. Ia, o le tūlanga na le i nei, ia mātou i nei New Zealand. Ma nei al nei winter o tau le eise timu. Toe le aini mea fo ele o whapeo na afia i le lolo mea whapena na o lo ana ntau afia i le amtanga ia al taimi nei. Le ia se tala o toe au mai e fo ele se tūlanga o whaaleanga ina ia ni mea to tino ia o whale meana ona o ni lolonga. Malo, whaftai ia pe o nei tala a mata i elanga iau pia ona whalongolongo tātou atu i mea o lo o warnai te alala i New Zealand, au ki lani. Ia leu tēnā whatua i nei California. Te pia la ona maua sina vaenga o le tātou tua. Ia tau longolongo pui i aisa mo waile na New Zealand le na Amerika i e whalongolongo mai i a taua. Le whalongolongo mai fo i Samoa i a mawaenga umo le lalolangi. O lo i aipa anga i a mawua le tātou tautua ma le au nanga. Tatala noa ile ele tustusinga le no fai tau ana leila stay home and fix the nation. Stay home and fix Samoa.
o le pe uma o se por kalame fo le tu susieta mai tai fo le leo le fai ia ilali o le sai observa o le ngalo ia te ule al fa punga na mai stay home and fix the nation tatala no i le pule langa le fu no fa no nei pi e ata i fon toe ma pe ua fai malato me fu le tu salo fa pe mai au le pupu fu i me o lalangi ai o mai fix mo more electricity outlets I mean short outage ia ma le me o le health to be fixed pe o mai fo le o mai mo me o famtalanga e faaleanga ai ma fa tise ande o tatolo uma o le pawai o le te lele ngarunga ele se me fto atupu le temi o le whenga malo yo o fo ila ile ai tatala no mele amata tatala ona sufi na ngalo il tala le fapia tu le fewai ai no foi e fai le malo ya mana ia sole mana ia fo lim tau pule o le me mo mo tu le pa o le tau pu e fapia lon fam talaina o le poem e pe se solo le mai tai le ia iso se tangata tu siama se tangata fasalau e na te le whaonga ina se poem e o mai ni ona manatu i se tangata o le poem o se mea whatusa tusa fo lea ma se mea e mawhai ona wha pe fo le ia tātou pe se launga e so tai uma ia upu a lea lai au mai e vaenga lea o le poem na tu sia te mai tai leo Baby Rose Mathleen sang yam Ethan o le ngona o te mai tai le ia i non tu sia le poem lea o le mea la mua la o te fia au tango e whawasenga to ngā mea lea ele au ngana na au mai lunga le vaenga lea e whai whaamta upu e lātou langa o le poem o le solo o te mai tai le whai ia o le mema mua la o le whapea motu sia le tise a leo mai whafo i al malanga al malo e la ula au tilo atu iai toa vai au le to inga whaamtalanga e au mai ele o saule pale mia ele o mai umal kapeneta ele o mai umai whafo i ale il kapeneta a Samoa o ile no foi o e vai le tise o le mingi skala e kisi la le mea la ona fia fua le malanga ale pale mia ma malanga lai o ile Commonwealth lai ia lesi vaenga la me la afia e fua o lai no foi o ia le ia le tangata e avisau e o la tou patumtumu lona lua mea whaamua mana onga i le loto i fale o lona lua na mea au mai el tu mai taile mai whaamua ia mana onga loto i fale o le fesili o mana onga ia saulo le lisi tu mai taile au mai e lalo ele tise fale mai o ina fawal fale mai alale mena tupu le tise le temina o to ia el malo le ini fale angal tanto le HRPP e o mai temine o le tama fai e fix le mena fale e tau te saila i le malo le temine nei a tau te le au tilo i tua le mena le ona mafua me o inga fawal fale mai le kok fai mai e kaung fale o le tam fai le malo e fai se me fai e fale mai la na matal no nei male tasi o fo mai sini e o ia foi leo lo fautuina foi al tulang al health o le polo fesa vol tam fa melanta lea o le mele la fai le fal mai la o la ko renovate ato e fai e mo me o mai foi la tele e fai ia tautonga mea na specialist foi le e o atu specialist e o aku i fa foi fai tautonga il fal mai fo le la fai ai fai al fal mai la ia ko renovate ato langa o mato ile au nga to ile anga fai ala wal fal mai la e na fai foi la tale le si vai te mine il ta pokala fai al tautonga va nga le fai tautonga fo mai
pe ako uma moli e o al moli fo le alu licenza pe uma ai so e tunga wa ngofo sainga mafau ko kongu ia me fo ia afiole o e kon ia mantua e kilo ia e kon mena alu lo le vai lalo e tu ala I fa le afi tau na alu le vai lalo ia awa tu ton ia alu fa kamanga pe ako uma me ia na fa uma le tau tonga I mo meu o moli fo io telefonia ngai nurses o ile tu ia el melna e tu ia el marole wa ku nginga la ko fo se falma nela na le fa ia tu ai fai fu fa mtalanga awale o solo la ma fa o so ko le si va nga le tu o me o no so mai la ia le ia o te manu fo ia le I tu langa me ne fa mtalanga al mon me ka mai ke ki fo le o le fo kwa lui fo ngai ali fai ia fo tustala ia e mala le o la fo to nga ia o to na tustala sa mo o mai fa fo ya onga o le fo ringa mai il mato wa ia tu fa fo tu langa na e ele tai ya no le to tu singa tala ile meto no o ye o to fo ta to on li pu ki sa o mele ku alan me au ko le fa o mo me opingi opinions nga ko ke mai a mena mato to fai mato tanta fa sala e fai mato opinions analyze me e tu pu mai o sa mo on tal noi na la ia le mala le tunu a oko o kuskala o kusi sa o mai mele ko va ai ma mele ko ai ko kele o mai mangi po en swa pe e afu e mai manatu si se tele malisi me ngato I mawala lo la vole to nga me o mai ai ia tene le se tu lo ia pa ia fo ai nga mena ai e tau ene mam lama le longa luenga nai fai ia fe ol tolu matau ti al na le no piki o mai nei le I mean talo mai il tene le Maho. ia lena o pe o mena tu lepa e te le ale famtalanga le mea ia e silele shore ra ku fa pena Nei, e ta ua lo ta matua pena le ia me nei. Leanga I le whaingofie o mea ia mo me pegi weapons. Tangata ni e wha tangata o tau aile atunu. E wha olo a tau aile atunu. Ia la tu whamatalanga nei. Pe ua whai ia le paua. Le pe so o le paua. Ia ma le mele o le wharimai. Pe ua whai ma la tu au penga to fight against government. Wo la tu whaangaina ia e oa ia whanatoi. Tinga nei lo wa iwa whaalonga le atunu u tara no so o ia mea. La tu a whai tau ma le wa ngata I o la tu mawhauwhaunga. Paua I o mea le la tu te whaoro a tau wai mawhauwhaunga o le atunu. Wale aia manisi mea nothing else. O la tu manatu. Ia le lau whai mai ai. Stay home and fix some more. I've I le whainga o le heading there. Ia whoringa mai o lewa au mai wha vavau o mai vavau le atunu. So ia le wheo a ia whai momua le atunu. Awa mea ia whai le atunu. Nala tau whaia ni mea momua whapea ia samu. Ua manuia whapea momua samu ia la tule ai. A whasili. Na tau a vea se tupe tino I tupe tusa pe whai mai le tofu se laurima se funu. Le am po o atu inga whamatalanga. Na tau a vea se te tai miliona I le atunu. I o tau malo. Na tau whaatino ina le mele I le fia tau sanga tosa pe tu te o mai lau mai ele o tofu ele o ma le a tatia mena. Aina pai ia Samoa ni me whape I le atina ina paule men na tau whaangaina I le tau teimi. Na aluru tau teimi mo le meo le economic development o fale. Ia le lai le economic development le whanmai. Lea te sauno ai. O lea tūranga le whanmai. O atua saina whai le whanmai ia la tau whainga ele aisi se ma whaina la tau loa
le meta o le maintenance o fale ia. Unless na o saina em whaina atu whai le latu le mea o le air condition me umwhapena, e le whaingo fie. Ia leo atu tulu, e le i atoa se lua se furu tausanga, alo mkua kukuru le anga. O inga whaia, o i langa whasiri, e pau langa o le tatu whainga malo, le ua whia ngai le tatu le whainga malo te mini ima lea. Just fix it. Don't point fingers. Just fix it. E loa na le leadership le lei ma le ao o ina le lei. Au tu sia lima po ai. A ua tau atu roa i le me tau not fix. Ua tatu te toe whinau po ai na whaia. Le o tatu loo seina na whaia. I under who? Le supervision ai. Tu le pa. Tolu le anga taili whare whamasino. Toe whia miliona me le toe whaia. Au le tau te tala noa mea tau le economic development. Le mea le ua laina fo i saulo ma le malo fo uri timi nei. Change the whole subject. O lea. Do economic. I build le social. The social development. O ila o lea ua laina fuli le atunu. Sa o mele o leman taun whai. Ati na e mo mua a inga matangata. Tatu te fiu ala whai le whare mai lea. Nala wa whai meu whai e i se tasi fu uri fo mai. La atu e renovate a koa o malafa. Tatu talo se ia le whare mai tele le la whai se wai. I sale. Ia awane i whai api o whainga o whare mai ia. A ia whai se whainga po. Matu ni kon kalate nei mai ngai New Zealand pe atu nei Amerika. E le lei ata mai ia. E le lei yo e mole maintenance. E tau ngō fie le maintenance, e pai ngō fie ngā koe pio ia pe a iese whapena. Mai whanoro. Ia, mana ia le. Ole mana ia ole mea lea na tala noa mai isi e fo mai lea. Wa le taimi nei. Ole ave i fo mai. E ta otoi. Al mana ia la ole mea lea. Instead ole toi fau o sesi whan mai fau e ave mai a koe aku fo ia a toi whai ia mai ma whai emergencies mena. Ale whantalanga la ia ave sa o lava ia le whanmai ia fo le whai tau tonga ma mena. Whau whale an whanmai na ia. Whato tonga le i mea tau e whai ia tau tonga. Ia ona mai le fo mai whafo. E ngā lulu e whatasi ma fo mai le o Samoa. Ina ia mawhai o nā tili o nā tiae ia i le malamalama o nai fo mai Samoa. Ia ma ia whatotonga le i totonga e mawhai o na whaita o tonga o Samoa. Awa le me te lea na, e le lei fo mai le Samoa. Ale lami. E le lei me whainga luenga. Ia pewe o le masingi i lenga pisa ka ko inga vo le o le masingi a skamo e ke Roma ale o pisa ko inga. Ai le alu e whakau me awa o luas pulmon kuko sanga o e tonu i palmen. Ai le alu e whakau me la se masingi al whanma. Atoe ngā mea la whapena. Le e whale tonu e whanma i Samoa. Al tūlanga la ia tulepa. Le o lai e solonga le ia pokalame. Le mana tua o le whatua se furu po sutasi nei masina talo na iei le whainga malo le tonu yo. E le mawhai se whainga malo whakua ku ngei a o ku ka mawhai me ia o levanga. Nga whale tonu. Antu langa natu le pae tau ona malama i le malo le tunu. O le si foi mea le anga o piki a mai tustu singa le. O le whape mea ta mai tai le. O le na te whaale oa mai manatu o le atunu u atoa. That is very wrong. That is very wrong. E le o le kongu ua koa le nga ke a mai o o le 99.9% o le atunu. La waru o mai i le mele le ien malo. Wa o la o la to vai et. O sila tu le atunu. O le ma wai le to manga le ale atunu i. E o ai si e jau pipi le. O le o malili e o le mele le tu por temi nei i tono le malo. Ai sei vanga ngai la ngai ka whapea. Le la uri o fun koe ma le uri. La mai tau sasa mai la val melea o le ngoi, o le pepelo. O mea na la sasa mai la uri. O le vai no whalong longo fo il toina. Ilanga po kalamele na sawan na fi. Tale.
Ala sa mai al menga. Ole pepelo. Ole ngoi o kupe al malo. O afe e poto ia le tu ina ma le awali ia e la tu te langolangoi. I le koe poko. Mai le i poko a. Ka mai e sa wal kala makua ya so. Ole mo kwai ka le ulu ia sa wa ful koko vale. Ya tala e to e ai ya so ia e fainga ta ona langa o to ilalo. O tu langa na le wa lenga fainga tal mele. Sa maua se mawanoa ma le Minster o le soifua maloloina. O le tua tolu aso talu ai. Langa sa o te fesili e se te fa manino mai ala sunga langa lena e ta ua tata noanga i lungo le tio. O umanto tongi 10 miliona. E fa pe man tala i oe. Uman ko kongi ele tato malo i ele mena amata mai tule e pa malana vaenga. 2020. O le na manino la mainga Minster o le lua afe lua se puru before le palota tele lua olu tasi o inana amata mai le 10 miliona le i vaila au a le sila tala matango fi o le longa ana au mai pilanga o le li tala no mai lunga le malo i meia ai pina le tau fale anga sa o le ua maua le connection na le tatu malo ma le malo fiti i mo me o le me tau chemistry ai me kau chemist i mo me fale pharmaceutical vanga yo pe so tai mai pa foi fale e fai fala le la ua ui tu o tele fala au le na sioti sam lo wa mawat na spente e fiti le se lau wafe lo se lau wafe tala i le uta fou le na vatu fala au so le tala la Minster ele ia se te mi au mai lunga li potian malo so far o lea o tūlanga le leile tūlanga o whala au. Ia, maritatu ai tā lafu le 10 miliona le na whai tu le epa maran vaenga, ma se vaenga fia me. Ua uman tutongi. Ua uman tutongi le 10 miliona le. Le whaua maua le wheso ta inga ale tato malo, ma le malo fiti. E aluatu ai ia whala au. O loo manuia whale whala au, whale tala vai private. O loo le pia o le e na o whare tala vai ele malo o le tala la Minster ua lewa whai la piki e kanga i whakala vai ele malo. Yes. Le ia le au whainga luanga. Ngā mafu ai aua le 10 miliona lea. A fesili la mea le ngā tutumu whata o whare tala vai e private. Ai oki whare tala vai ele malo. Ai siri atu te lere tu per malo no private. Na fesili ale o sa mo o fel mele amata men mele. Ele o le malo lefto amata ne. Yo, langa pe o le utanga i le tise ma. Langa pe o ia le pe faima. I fa a upenga le awari ia. Le ala na fa utala mai fa pe stay home and fix the nation, fix samo. O me fix. O le fa ia tu me na le anga ia uto. Sao le uto. Sao le ale. Sao longa tu le. Ia. Mana tua fo o mea ia le awali ia o le fai. Ia o ngai lo ko le fa so le awali ia la ko kamalai o kape mai le pau. Ia mo mai lo ia le o mai lungo o penga tu fai langi ia. Au mai ala tu mana. O le mea so se mea fai mai la uli e lunga i tu penga tu fai langi. Ale tala noi to tono le o le palmeni. Ia ma se mea sa o ngai mea uma. Sao le ia. Tau lana o tonu o palmene. Pe ona sa no e le fionga le li palmia. O mai ka ko pingi kongu i. Ai o ko ke o. Langa fo ele mfanga kali aku se o le palme o mingiska ma i lungo ko mea ngai fai. Ai o mai kongu i. Ia o mea la. Le vo ela o fai si umi vo ele i fono i fai. Ela kala ka vo ele fongo i fai ngai vai vo le o le lo ma se kau kala le wori i me. Ai sia. Wala ngai le whaingo tonu o tau tala i mea. E pepelo uma nei mea o mai malako. La lau kei loa. La fo no fo o la me la ko i e palimia i le pe o le pawa ai sa utof.
Ela kul palmi elo kuku ol mela sei tu lo le fiong ale li palmi. Elo kuku ol mela sa welpa. Pa vai kele ia to nga la foka tulip. Malo. Patai. Tao o mai I le o le fela u ape o headline mai le tala noa le toi ina I le o fape mai. Se o la uanga sala tele luma o le atua. Pe au le fasa oa mea se ale malo. Sai sila Samoa. Whanonga le whainga o le tala. O la uanga sala tele luma o le atua. Pe au le fasa oa mea se o lo whaia le pale mia malang whainga malo. Ia se sau noi. Mana ia I o le mtau pulna. Ona o le o so mai ai I. O tango tu fo le wha wasenga le mai ia tala alto I. O lan tala momu. Ua tele na wale wha mawalunga. Oi. O le pale mia. Awe. O le tala na le momu ala wa ilan wha mtalanga le ano tango le ia analyze le ma toi alu itua I le video lea whai mei an wha mtalanga I. O le fesili la le o te fesili ai. Wha mawalunga ia Samoa po le la ua vaa le tal noi. E te tau ana makwai identify le mai le wha mawalunga le palmia. Wha mawalunga ia ia Samoa po wha mawalunga ia ngai. O le mele na tau ana mautinoa. A whai o le la ua ava o i leila e lei sanga ia. E tau tala mai ei fua I le atunu. E le o wha mawalunga le palmia I le atunu. O le la ua lava. Ia, whaikai ei la ua. O I wha la ua e so rau la ua va I tua I o. Awa le mai e luma I langa ele o whaia se tala leanga ale afu, ale pale mia. Ile atunu. Le ai. E ngau la ua la e whapenga. Whai talia la ua malvana. Ai wale o mai e tu ngā whamtalanga whapewa maulunga. Ia, ole tūlanga luna lua. Luna, ia, tele mea soli tu la fono. Mai tele mea soli tu la fongo almalo le ingi. O le fesili. O ia ingi whamaungo ia mea. Lai mea lei ona whai mai le tala ai le lau mai la. Lau mai se I malama le tunu. Ia, o le lona tolu. E kele mea ngā whai ar koi. O le whao ngā se tupe ale tunu mo ia ma le ainga. Whao ngā se le malanga le na sa wai le palimia. Ai whetau I ma le maliu o si o lato ainga. Ele au malama marco inga ngame. Sale. Ola ala vai sa sarko ingo ona pole no fai mai le video le. Sale. Le la sa mai ko ingo mele. Le fai mai. Fa nga se le tu pele tunu. Mo ia malona ainga. Ia. Ua muli atu ia male to tele. Ai. O fai me o ka ko muli uma ko ia I le mele ku. Fa nga se ku. Ia, longa lima. O tupe ale tunu. Ele o koi popole a iel palimia. Fai me o kupe le kungu le o whao ngā il palimia. E whelua iai. Ia se wa vai. Lona ono. Whaali le wha mawalunga. Ma mio le tonu. Whaali le wha mawalunga il palimia. Ma mio le tonu. Ole ngai au ke kuria kunga. Pole ania mio. E te taona. Ia. Sa wai lo mal mele. Le fo te tau ai foi le mele o ngoi. Ave fa ngoi o tupe ale tunu. Se sila la iai tu le epa le mele o iai tala no al tui. Ave fa ngoi tupe ale tunu. Ola ele mele tam fai to ina le tau tangata. E malama le au ngā tupulanga le future Samoa ia na tala I e whai. Awa o tala ne e whai. O tala o le te tau ona malama iei tamaiti le au ngā tupulanga. Leo le au mai e whau le malo Samoa. A whai la e sau ianga ia koe ngā kalawhapea. E fesili la tamaiti. Oa e kupe wanga o ia ka kupanmia. A whai la ele mawhai ona ia wha matala ina le melna. Olo na winga.
ua tau peloina lo lai tamiti ia ngai te tau ana fai te te to ina le ian tala lai fai ia si mea na no tu sia mai ngai ile interview le to ina fai Patai leo ta, ma nei alo tau fai ai te mai vaenga ta itasina. Anga i eta tala noa. Ai ta tere i tala noa i points ta itasi. Se eu ta fesili atua. O fea o iai le whamasinonga malatu woni le nau mai. O fea ta o toile woni, whaalua na won mai e whamasinonga. E aua ne i ona toe ta ua se e ono a whai nai pe ta uleanga i nai ta mari anga o le ua ta ua le pare mia o le atu. O whea tati ai mei. O lona winga e ese sa utonga tuila epa, ese sa utonga o isi tangata un. O peo le mele o le ua whoringa mai, ia ta ola le meo le ola wha mawalunga. Ua lewa na whai atu sa mo le soifua wha le ola wha mawalunga o to ina le mana la fonga e whai le atunu. Oi o la ua tangata wha mawalunga le iai. O ia. Ua whaafia na ia la lafo upuleanga ia Samoa. Whaatusa ia Samoa. Tulau wālenga, lenga leo ni upua oe po ni upua. Whaatusa Samoa i mo sol whanua le pelia. Tulau na ngana. Lenga lela tatana noa i le reality. O upu o fesa oe upu ia. E sau le ngotu o tamalo lea. O lea la le upu ta te tango identify ai. O le ola wha mawalunga. E wha mawalunga ia te ai. E wha mawalunga ia Samoa. Ioi, leanga isia. O whea le lalonangi nei e sau ai fia maponga ngana ma whi mei ea mama. E se wela i upu tala. Leanga o lea. E leanga ta lau le sol whanua le oe. Ia le ngā. Le fua. I le fua. Po lea lava. Po lea lava. O le atunu matiti baelo. Le ano te whanongo pe o tau mawhai e tau whaalelei mai, tau whaamana ia mai ana saunonga. O matanga, toi whiu e toi tau tapu e ia tau nongo le leili whanongo tangata. Ina ua wa ai mai leli, ua nga ia tu le atunu ia te ia maolanga town fall lea. O le ana le amtanga o le town fall le lili lea, o le to ina lea, o le ola wha maurunga. Dela ua nofo mtau mwhai e reverse le mea. E ave ilisi tangata. Lona o langa, whai pea lona o langa ia so uma. Lona o langa le ua pa ua ili pa mauralo. E le toi tu. E o me ia le oti malui for tu nga mau. Nga ke le koe mau ale me le whai matai tai o le atunu. E a fwoi sia. Langa le toi tau tala le mea o wha mawalunga. E le wha mawalunga se la uli. I le o wha mawalunga. E na tele i whai ni upu wha sausili. Na tele i whai ni upu wha mawalunga i le atunu. Na o ia lea. Ngā o ia le ua onga na upu i le atunu. O aila le wha mawalunga. O aina a vea whai whe au o e ka le sia i tutu le wha masino. E rao i e lona o i na mafuaina to ila lo popo. O lona to ila lo popo lea. Le ina ia from now on. E o ora i e lua, e le to e pai se tofi pale mia o le atunu. O le va lea ia le hita pipi. Le fili le hita pipi, o kaunga kuri ese. Kaunga kuri ese ko inga lea. A lako le fei se fofo i lako ko inga lea. O le lako ki konga kwa le ko ima se hita pipi. E umare si au atu pulanga, saure si au atu pulanga. E whababaua ia i, aisia. So lele o lia tu ele o lia tua tui valea. Ele o lia tua tui valea. Ua onga na upu o sala na upu e lafo ia Samoa. Ale sau fai me fa maurunga ile. Na la lafo e lauden malitone upu ia Samoa. Le ai. Not even one. Ele ai se upu e tasi na ale la whaktai laua e pue mai mei. Ia, o le wha mawalunga. Ia vai la leu whai mai. Ua tele tupe whaonga. O a tupe whaonga se.
O atu pe whaase, le painga mai ku I pala mai ia le meo le afu le tau le mele na whai le whau wharenga. O tālolo. Ia tālolo. Ia le ua pepese le kālolo penguku o le ioe. Vai mei ai le sisi o angoku ioe. Ai sea. Se vale ki ngang whai aku pale mia so le o whainga malo nei e nganga I lana pale mene. E wha me melo le pale mene. E leo tufunga na whai le pale. E le taula e ma fau. Ia langa e le malama ia. E le malama tu le e pat whasamo. Pa I le malama tu le e. Le malama mfontoe. Ioe, ta whao pontoe ia le mga whana ti le malama ia mea. E le taitai o ia le malama o le ale pule. Ai sea la, e mei le ale pule I o le town poe. E se le ale town poe le ale pule. Malau town poe. Ai pese mai ni wharupenga o pia te malama le. Le I loa tangata ia ni mea whasamo. I le malama, what is the alolo all about? Ea, lea so finangalo, leo. Mana ia te le mele wa au mai wa pikia sa wa mai ia tu langa le na misia te au le mele na talo wa le fo la vea fo I fam talanga le alto ina o to o fo ai ku ka lo lo me ia ai pe o mena vo le wa mai very nice points ia na mai nei tu le pa nei te le mele na mai nei fo le fa mo lunga le la wa au mai sa o ala wa winga ola o mai e tolua. Oi la le fa mo lunga I winga ia. Io to o sailele. Wa o tele na upu wala. A o ye se upu wala fo e palmia nga I anga I tono le tunu. Le ai se. O no winga. Ele o fa mo lunga la a fa yo la na te lo. E fa mo lunga palmia. O la wala wala ia ba. Wai la wa ye fai la wa va ai wala mai lunga fa pe u fa mau lunga ile tunu le ai o ia le wa e to lau mai me ia ma nei tele to mai ngo me ia le wa lo to I foi to tele la to tu ia io la to silafia il vai tem nana fai tala na alto ina ia fai la o to fai lunga na o to fa fonga mai o le wa to lau to lunga po kala me ia tu lango to ina ia ai fa pe foi le palmia ia mana ia tele o le awa paso solo to alta o tu ina I mena ia o le tasil na me o le o ta kavaina ia mena ia o lo to tongi le malo ni tupe I wale si fa sala lau la e fafo e fai e fa sala longa ia Ola o fai man ko inga fai ma o ko kongele el malo ia wale si fa sala lau le lo inga e generalize le lo langa tala lo inga le la ve ko im kaua so le mo esa ku pe il malo Tedi. Ai. Ai no ngari no ku le pa le ka ki kaua ru se me mo se ka pa ke kai le fu ali. So de o for ko inga ngai so le Nei bo. On mele ilo ko inga o sa wea so. O pe wa vai fusu anga ka miki fo ia nga mo inga maka e ko mai lima. Yo. On mo kai fusu sa wea mele we ko inga se vai fa fero ngai do nga la fo mai le malo. So le o va le par meneri o aku ko ngi me ku pe ia ka ori. Ba ai la oi. E alang ka kala ko inga me. Ona mea e whai anga le ki o e whafo. E ne te kau palai. E toi whanga nai nā to ina ian. O anga mea e whai anga le ki o e. E oi. Te vai le a te loa o e uso. Anga whaape o mai kaimingi o le pale mia tu le epa. E le mai mauar kaima ku le epa e karango e le ngari i le oskaria. E le kai mai mauar kaima ku le epa e karango i koe ngā kangakaia. Ai vai mon meu ko ilaro popo. Ana tu e kanango de vale. O tai pe fela mele ka ki kanango ai. Le o tatano. O le tangata to ilaro popo. O le mena e mau. Ma le tangata e whae ainga. O le tangata e loa ola e ola i lalo. O le tangata to ilaro popo. O le tangata wha maurunga. Le ala e mau inga ia. O le kangaka e ola wha maurunga.
e makua ki whakoa. A o le tangata e whaeaina, e loa nofo i lalo, maulalo ma le maulunga. Io, ole mena le leipena tapa, ia se vai le oso, mai fai mai tupe, ia kai lo le ori inga ta ia e masavea ma lato, ma turisi. Ia o se uso nei. O ke lo foi la ke i mai ka kamai. Ava pe me ka o kai mingi. O la ufe siri ka kamai i siang kama o sali. O mo mai o se kupe anga ke lo ka o mai. Ke lo la kangaka le maulang tupu. I Ka kengo tupai. Wa ka u nga su e tupai po la mera o. E mai. Ke ia la le o ka ike aku i mene. I. Si, Fai po la kongu a ka u nga mo lia kupai. Sama ka kenga pa pili ka ua le mau sanga me man maro. Ole. Ko fale ko ngal ko inga so le manga kala so. Le ola bebe umba ko am ka ko. Ke ola bebe ko am ka ko so le ale so me fam talanga. Wa ko kong le malo inga ia ka fale anga ku ya la ko. E ka makala lagi ka ko fale anga dia. Ai so le mo ko ka ulo kong yo ka fale anga so le ria. Yang awak ka fa vale apa ka lo su mengi kala ka fa le anga si Sen. Ko inga sol paso sol nga vale sol ko inga sol. Ol menga le wo ye to ina anga menga ia mal fam talanga le ai fe o mai sa mo Boy. E pe ala lo ko va ya ko pe ala fa nga ia nga ol ka ul po ora Ai te boy. Kasi nam ta upu ka i lia de pongi. Anga to telo malama so le me. Ano ka do malama de me le yalu o sia tai samu. Ke lo le nga fa fauri usu. Ia. Fa fau mai kama inga. Nga fa fau mai samu. Na fa fau mai e to e fia i maleli le sa kom singa o le. E ke le la fia ngora kama le. So ka ngope i ne mea ko inga. O inga sole ole mele o te fai atu ai ole la o ka mai au mai kupe e kau ke kau faaleanga ko i Samoa. Ia. Ele ka kau mo dia i longa fai o kala se ele ngi fa vai le ngi kala le ngi fa vai o kala ia. O pe ngi fa maungi o kala ia. Nga ba ai ni invoice na mani invoice ni tau se vanga nga loko finga okupa se ilo tala no ala matupai se fai o foi la le site tupai o va foi la le fi okupai le kua inga nga ia mele o nei a le masanga me o ia ole ake ia kua ia foi kakari o to ingo tato uma. To ingo tato uma. A fai o lai min le toi ina sesi. Ai le anga lana au minga ole mea. Ole fai mai. Wa to tongi le malo ia tata fasala lau lei fafo. E tau fa le anga mai a tato. Ile atunu. Ai vai lai. Ke doa. Ko inga sole pe wasoso e pe a eso. Pero kan mo mo kamu volele ai soso. Pe o kala kamiki vo e fish tamu a fafanga wa feu. Ko inga sole mo kwa feu wa mionga ko inga sole ule. Au kule ko popole folto ina tule. Ole ko pole ko inga. Ola ke sila fia leia. O ang fam kalanga ia. E mafain ka ko suwa inga ia. Esa o. E mawhaiang ka ko sua ko ngai pe on mea asiata le na whaianga i leunga li le. Ole tulangan na tau na ye. Ia. Se I ka ko maka pea.
Si tatu mata-mata pia po le tu lang ngayon oye. Lesi Le- me. Yeah. Le ko yung isu ko fay ye. Ngal fa mga ko ay ole fa fam singo maleo. Ngang fa mga ko ay. Sali. Ko yo ilung wala video nga ko fay mai akala al ko inga. O nga wo ku ye ku la fungo me kaung sa vali. Ngala wong ko breaking nga email. Ada mo simi ufay yan. Lesi me. Lesi me fay. Ola foi fa kalelo se ka ko fayak se yoso ku se abak. Ong kam fay fole le abakul ka ka nga nok. Vai ele mbele le tupunai. Fai ngata tu le pa le avu. Fai ngata le tu langa le Samoa. Langa ole e ia tangata i tonu i imtanga luenga ia. Le fai tanga mbele nei i Samoa tu le. Ia. Taola le keisi le asiata. Ia. Le o mangingo le matambai. O keisi o asiata. Ele lai fa winga se mai e Samoa ma te le fai mai o pepe o la lo te Samoa. O le li le komisina, le sa komisina. O na wa ya auto na fai mai nga wa New Zealand. Le su singa luenga ni. Ia na anga ko e loku i Samoa. Nanga o ia ngar kangi da. Ele mafai fo ila ele sui el komsinga nang lango la il kaimingi Samoa. On fai se fai nga ngai de o komsinga. Ele mafai nga fai nga de o komsinga. Ele mafai fo lang po ai la nga o neli ia le. O le mera le nga koe fo i li Samoa. E alu e whaatari mai le fo i atu asiata i Samoa. E pu e vai nga ma koe whaafou e rola lan tangi dea. Nanga o ia nga whai kangi. Le li lea, le safan komsinga. Le whara o manino. O le kangi e le mawhainga lo kia ese komsinga lango po se komsinga le kumau. Pau ale o kangaka mwhaingon pero kia o kangaka the original kangi vale lenga iai. Kangi oila. O le li lea. Palasi mai loa i whenga ia a loia asiata ma loia o lea tula i mei tangata e whai uia Fesili. Oi ringo? Tim. Oi? Tim Fesili. Kei to tonu o le ofisa o le loia Sili. A le whanaka ko ki kilo iai. Au i whona le manino ai le tatuwa ai. E le o whaitu au whapea i le ai ale loia Sili. Mana whionga le li panmia. Awa ana whape tutu tangata e pei o le mea tule e pare whai e whsoani tangata fo e au atu i alato. Whaingofia na whai le loia Sili le whai ungon melea. Whaingofia na whai le li panmia ma le tūlanga o me whapena. Peitai. Ua tu ua i tangata whai keisi. O lea la na tau mawhai whsota i mailo ia asiata ma tau whsota i malo ia malawari ia. Ai au mai ele whaapele a pea o vale lai whai ai kokongi mai e la tōle ele official Lois. O whengi me lalo le lai kokongi e kupe ia Lois Sili, ele official Lois Sili se pasese o se tangata e latu isama. Le se me whapenga o longa winga. E kokongi lai la ori ia fontoe mai foi. Ma le ride o le li bore. O la kupera e be whaonga mai ei la. Kilo la ke leo na fianga o le mele. So, ole whautuanga aloia asiata ia asiata. Ude la oe peke whalongo mai whatonunga ma ualoia. Ia peke whairo. A ole mea monia. Ana alu asiata i samu. E whaipui leo ngā rilea. E umalana whaipui leo ngā rilea. Ai kao fio lo asiata i samu. Ta se i e lo mana travel documents ma whapena. So ole fianga tele ele o mala mai tele tangata. Nera fala oso ko ingo kule pa me pala ai ma fe. Au itasi le melo ai le pau le anga ngi kanga. Ele la ka ko fa no o le pe o foringa o kala ko mai sei ia sei a foi ngome. Sei mori mau o le tu pa to mai tai. I the case for no fa no ti. Ia, ai whao merita ternoanga i lipo ki aroko i. Ole, me mua lawa te lepa i le tūlanga le i asiata, ele i eise case. Ioi.
Na toi au mai tua e le lo ia asiata ia le case wale se case. Ina ua le alu na asiata i Samoa. Lona lua mea. Ana alu asiata i Samoa. E ele si tangi fou o lai whakali mai ei. Lang kamalenga koe lak ngi. Ele mawhai on toi whaua le tangi lea. Langa ele se case. O le mea lai o iai. Le tangi fou. E ka o fiku ia asiata yo. O le mea tonu na leo na foto ina e loia. Ya la tala noi ta mo meo ta masau salonga. Ili lo. O lo masau salonga la o i chau kama ngai kau mawhau la fa isi sika. O li mongi. Kono toe. O kangi fou ngā le la ko e kangi i melea. Kangi makalua me ngala fai. Awo re la kangi se. Ui fole melea. E malo asiata. Al tulanga la iei. E kaufi. E pe ia o 2 years. O ngofo ia Samoa. Ai le lo ka. Saulile. Me tonu ana e malo asiata i mea. Ai umaifu. O tulanga na o iei. Lua tau sanga i tau sanga o la lava ka vale ia fa perfenga ila uri. Ona ole anganga le uri. Ka fiofi kai o. Auangi koe sau. E whainga ruenga ma kausi o ngā inga. E se le leanga nei tu ngā mentality leo i tangata ia. Le ngā lawe e ko inga. Mai e le ese le se alofa. Mea kongua le ka le se alofa tu le. Alua kuarka mai i le mali o long kinga. E te ulong tina ele i ka male o king fai popo. O lai loka. A le mena na lua tuai. Ke oful to ina. O mkwa ia oful ko inga. Se fai atu foi sen tala fa pele a mai ka mai alu i ko abele leu ka no ke lo te lo o isu ke lo e liota e mau pelu ma fo lingor ta malo te mina fai le interview fa sangala ia king fai pop ke lo facili ke lo kala foi pi o ka sole ele se ma fo fai a cortu sala fai mai oi wa ingi siringa panongan fengor kan oi wa ingi ake wa ana wa ngai lo sa mo ia kelo ele ia si o ia fa so le pu nga mau ala ia lo mau ala fai mai ia wa foi nga wa le mai sa mo mai li ada mai ka pu mela ko wa kai sfai pau kai ese sole ese le o me ale kuma lo fai tu ese le onga ese le onga ese le fia o e tu le pa very dangerous e mo ta foi le silent langa to nga mele e ke le vai ko aggressive le saulunga foi le au mai ka le fai mai ia te la mele i ta to foi le aga ko vai ko ka ko alu ka mai ku se silent ale lui foi ko o fai mai alo po mai ale po mai kama voy le se leo un camino ma e u la pero kama ngal vai ngale se le anga so le le ku pero ma fa le interview pe o ma me tele o langi ale o langi o lansa interview ngar ko inga ale kala ngar fai aku ir ko inga me ko ia oi ngai pe fa le fa kanari lo sele ese ole ese poco de anga ko inga kumalo yes ese poco de anga pe me oi ke le lo ari wo ngai le ake makaunia pe minga wo umane wo mga spele le tasi miliona mon tu po le tunu esu ei ora pi ia sa le ore kai mi kon wala ma pesa mo su enga ola pi yo ake mi ala ka fa o ia au ka fa ola pi yo ala yo so nga ola pi makalo makala yo ai usa ngo fuma loka si tina fole fa me ola pi nga ai
E loka aku ia tina ai oso mai mea o la pia. Ia, ai siria man milion aku pengaruh suenga o lapi. Ole e tu mau pea ia te usa mo auto falongo longo wingo ka malo dia. Ai fiu tu le pe ko fala langu wanga kala ia Samoa. E fiu e ko fala langu wanga kala ia Samoa. E matu ia na ia vai no usai sai kia ia Samoa sia kama. No usai sai kia ia Samoa sia kama. Sa ole. Ia. Po a foi wingo ki fai popo mone. Kalo fai leanga ko lua mer fanga ke amer ko lua i se fa kana i. Sa ole le so. Le ole fianga ole ambio leanga ka malo le. Ke le ole fianga uso. Ele se kama ia. Ole afuanga le longa makua ko i dalo popo ele ko ele ku sa ngore le kankare. O anga faufunga le anga ia. Io e makaukia. Ele tala tus pa ia. Ya. Tala tus pa ia foi le fa pea. Pe foi ina tulo wola. E tau yes tangata ai ale ai so wolofa. Kwa mai maua. Uso. Por ko inga le makua le loasi pela me ka ule ala ofa. Yo nga le CEO chi ne me ndo. E mo ya. E makaukia. Kwa i makaukia na. Pai mai. Oi. Ua loka siari. So fa ku pe uma ke man ku a yeso e ki di pia ku ange lunga. Oi ua loka siari. Ai fai mai ia, ai fai mai kana yo loa mau ngapu ele le panke po na fai mai. Oi. O a fo langa nga mai fo nge yo mai asisi mai ai nga mai kapu e mai la ko wa kai pi ia. Ala nga ki no le o ia nga fai le e pu. O ia nga e won le fai ia lo pu e mai la ku nga le pen. Esele. Ole mena tu le pai fa ta la funga eselo fa no i le io se lo fa al Samoa. Se tu ia la me fa porque ki o me vo le feita i. Al Samoa i le Samoa. E ia le loto lo fa. Po le a la vale tinga lo tu se me fai. A fa pena lo tu se si ona o se fa moi fa pe siontina. Io sole. Ai kango loka ai le ave e sa vongo te fa to tele lo la profesa o ile to nga Samoa. Tele lo foi profesa o ile ko nga kankaloku. Awa ata o keusiano ele tata on ta o keusiano ata ta lotu e loku ia sauma fa ali mai ko kongo fa sala e loku so le ai un fa ia ko ngame ma ko ia le ka kongo atele Tele. Ia. Ia le lo fai mai o sawe inga i danga lisi nga le ame fa nga oi e pare mi okupe. Ia. E lisi to ina le esa welang kalanga wa ave fa ngoi ele palemia ia tupe al malo e malanga so talan na to ina le ia nga kuskusinga ia le o kango ku mai lang So yo le mai lang ale malo ai olea e ave tupe oi Leila loi ave fa ngoi o tupe ole atunu. Sorry. E sawi longa fiku nga me ngo kango kusi lalo ilanga lisi lenga lau mai. A o tai le ta por kala me leo. A fa fonga mai ni se tau ile fa masinonga po ni lo ia po de. Se aro lo fa ki se ko sila ele tou fa unga. Mana tou warnings fa lua mai ko warnings. Il ko ngale ala mele kupu mai samo la mele tupu fam sinonga tatu pe a fele fa se me I ko I auto warning se wa mai sole o fango nga tule o me olena ave ye ile e awani ona to pa ia isan fantanang ai awa pa ia lungo o penga te failangi ma ia pang fa pe la fa yang la ko ka lunga fo le pa ia ile le mena le sau lungo o penga te failangi fai le mai langa tal no nga le la e mo wela mena
Nei te ua misi se whaalongo se si olo o. Whapeo ana whaalongo ye. A le mele na le no le aku si lalo lang tala na lona fitu na mena mai ilungo lang whamtala. Ave whaangoi tupe o le atunu. A tala na le amai nei. A kala nga le makwa yung ngā le tau fi mai le el whamsinonga. A o whaalongo mai whamasinonga whaamore se koe sila e ai mea ia sori. Koe sila langa o umana o mai ei le whai unga whamasinonga. Eu kau sao foi me sero kale lo so le por me e ali e puleri kule e par ka ku pe. Le or kala sao langa le la pila ka langa. Ia se vai ringi kala pai mai. O la uanga sala tele I luma o le atua. Wa fa no tingorta. O la uanga sala tele I luma o le atua pe a o le fa sa o wa ngau pa o fa sa. Wangi pa o faya o ki da kungu da ka inga fe mix so fa sawa. On mem ka ki ale. Le so fe minga ke fa sa o par bia man malo. O me ke so fa sa o par bia. Le o par bia ka par bia nga fi sa fai me fa sa o me nga e fai le ke dinga le nga me nga e fai. O lau sa foi man ko foi le criminal la por lo le aris. Ia. Kasi le me ke le ka maro le fai. O le sau o le o koe whaanga inga sa mo le criminal lai polo, a sau koe amai kong. Ai sea, e ita wha moe I a king whai popo malatuma o la pi, iam kako uma. Ta, o lele. O ko kat kongu lau ko iei, o ai le ka haka o la whau. E ala nga ngana I upu ia, o ia lea. O leo toi whaanga ngana ina I lona I tu ai ngā tangata. O ia kongu alea, e ola whau. E ola loko leanga. Ana whapea tu le epa o le tula I malto ina te mine. Wa maile ora e kaloka uma kwa kako. Ngā kongua. Ai ke lo. E kongi era ka mo Trump I basa longola. Ngā kongua e po mo I ero e Trump. Iyo. E sa e a mai langa kusi a ke o fa nga e Trump I patai. Te o lau fai kusi o le lopo fe o ye. Fe me o e kusi au kam. Wa ai la o ai so. Wa la o ye liot. Ka kusi o fera o fa ye kusi. Ana ko fa no ku le la kusi da IRP. Pe sa o e. Ya wa fa me kusi. O le awo ka le lopo fe o ye kusi. O ke ila wali ia tu le pai na o vai atu. E re ke asa mo le IRP. Kongua. Nga sui. Pe fai mai IRP e ama. Ngongo folo le observa ia. Ma mai lunga le tala pelo. Ia. Fai mai lusu fai tu lalo tu ye. Ai sa le sui IRP. Fai mai le ai ma se kala fa pengang fai aku. Fe vai le IRP la to ia. Wala nga alusa mo. That's a big part ole mele ole lakapi ulus. Yeah. Ai re ke ka ko. Ai ke lo le si me ke le ale o ka se ke le mele u fai pa mia. Me o decision making. Mo le fefe. Kongi ali ya wangi. Ta sina me le o to le wa mai le ofisa wa. Le yungi lakapi uma kamikia on. Le wa ese man la pisa mo. Le ua I lalo le ua mai le ofisa wa onga ia la kapia tamikia on. First 15, second, third, wa uma ia au kamikia on. Ia all grassroots there. Le ua ave lalo le ingi ia kasi o le mea. E sa or kanga kani femenatara ele se ingi la kapi fo. That's the old rugby union. Ole tulanga le ua ile mena le Samoa Rugby Football Union. Le mele le ngona le ua ye taimine wa sa fai ngo lakpi Samoa. Sa fai ngo lakpi Samoa le wari ia. Ole mea mua
restala uma polo kalame la kapi a onga I lalo e whaalia MEC le Ministry of Education and Culture lea ua latou whaalia e le skala uma po kalame uma lava onga I lalo le o la pisa moa ia ua vave ona malosi le SRFU whaato a whaatu atu matatala I le tolu aso tolu sutasi Iulai pe whaatu satu I le se fulu tausanga talo na kula I merike wila laka pisa moa la lea ia ngā lulua I whaatasi le MEC le Ministry of Education and Culture mata ngā luenga wa onga maanga nuu ile lalo le o laka pisa moa o le au te lenga la ua toe whaatulanga ele malo le pūlenga o le lakapi a onga tū maanga nuu I lalo o le RSFU male maisi mame mo mai fore le peo meo o fundings mamena le u whaatulanga mai lalo ele MEC I o le lakapi la e au fia mai lato Ministry of Education and Culture le o ngā lue whatasi male lakpi male uni le o whai nei ia le mana ia lana le mele o il tato mele whai loa le mtanga luenga wa onga o anga nuu o pol kalame la kapi uma o ngā tūlanga lua ma onga maua lulunga wa aloa ia nei ma resitala I lalo o le SFRU lea na te talaina le aso tosu tasi Iulai ua tele ua ia olanga ua tele vape foi le alu ole lakapira a le fa kwa kalangei ia latu foi vaenga ia o tulanga na le ua lakapi Samoa o le nga lue fatasi mal education and culture le ministry nga esa ola lau sau nga len fai me nei tulepa o le mea o le vanga ye nka kwa onga mai o whaaku langa o mai o ele malo ia po kalame o le lakapi sau mai lalo kako ka alo mai lalo le primary alu lunga le intermediate alu waku lunga college na o to al mansa mol ko kil le o to base 15 ia leota to ala sila I le manuva inga le tamaro le melia au mai ale te wila lea au mai ale te wila lea sui ele loko le ofu le mansamo extend mai e kamalo I le festival Ioe au mai I le ngata ina sui ele loko fa pe fengo fienga sel le au al mansamo I sponsors ai sponsors o mau te wila lea nada koe oso mai I whakukua nga I le independence ale kung ai sui le festival lea Ioe sui le festival le te wila ai ba ai foi la I whangainga ka maloa o le promotinga ka malo o so nga o fukingo ai fai e sawa ia te wila I ai sea o lana mea na fai o ia na initiatinga mele o te wila le ngata la ina li liu ia le la kapisa mo koe fa sa mo e ka malo io fengi me ngofo fe me o te wila abe e sao la ile au I sponsors ai ngofo fa la kapisa fa ngola sa mo la kapi fa feng man malama la langi le ngosam ai ngofo ko e sele fa pe tu le pelo fa ka ku e kanga no ma fa mai e fa mai ai mai fa ngofa sa mo fa vela ngo fe me abe ia mo sponsors ile te wila ai ngofa sa mo ka kang fa pa langi le ngo sa mo rugby union e fa ngo fi ai na fa tau mai ku pa lang se sole se poco le ngo kanaka ia mana tu foi tu le pao o inei amatou o laula au ia e fa ngo sa o la wala il palangi o le fen silver fen o le fen e fa ngo sa o la wale le mela to ia o le fen o le la au nisi ai fa ngo la le te wila e le se fa palangi o ave ye le ori ia le ke wila na fa pe la ke wila le
le fai malo kolo o Samoa. O le sina mea tu le pau te ofo i le ua li ia. Ai pe ai lo ia le sia ori nga nga i ko kongu nga ile. Il vai kai nga le nga fai e fifiri nga koi. Le fisiling ia. O le ala le tā ua o te wila i le melia. O le aso nga wa na fai ngota to o le Mang Samoa. Yeah. O le makua ma losi la kama le o Mang Samoa. Le o nga fai le story o Mang Samoa. E ke le story o mea. O kaka ma losi. E whakatau li tangata. Yeah. E malama la palangin mea. Ai fai akula le story o ke wila. O le story o ke wila. O se ngaka la kapi. O se whala au nga whapea nga mauai le se ngu o Samoa. Tusa o le aikia nga mai le li nga laku i fiki. Na no fai mfamtala. Na latu i fiti e whetau tono le latu e whai loma le Hibiscus Festival of Fiti. O le mo funga la au. Sau roa ia malunga mafafunga nga. Lela sau e mafafunga le te wila la Samoa. Whai mai o le National Flower Samoa. O le te wila. Whawhenga ko mai o le National Flower. Ioi. O la voe mo o Tahiti. La voe mo Tahiti ia le ke wila. O punga na le na mai. E whai ngō fie ai o na sao latu le ngō le Man Samoa. I flower, the national flower le, i mo meo sponsors. No. Ba aila i le mele tatou le tupu nei. Mele a inga bebe singil la kapi. Ma whai mai ia. O tūrua se fulu le au. Tūrua se fulu. Le ai ma se sponsor nga ke pia sponsor inga. Io, tu sa pia le te mirka ko pia pak e aku maka merkas. Ala ka alo man merfa ka ko. Le ai ma se maka i ko merfa. Pai ke le da fiangol me. Le la o fai atu ia le malu. Se mai fai se fai nga io ese o ko ia le fa le kongu le. Ala fai mai o le se me o le accountable lai le po. La se me o le accountable lai le po. Nan me lo fa le kongu le po. O ye ka alol po e fai inga e leanga misau sa ku ai le lo uma ngai ke sira fia soka po la me e oki lo ia le misau ia no coach oki coach e oki ia official au e a fia lunga administration o mianga e o foi au ka alo ngia ku e fa lua longa fai inga kai pepe o mo van fai ngau ka ko e sa mo le tupon me fai inga fa fia le HRPP le la kodida ai le se me fai ia sa o loko yas sa lele i pule le HRPP langa foi lai fai ka ku le po langa HRPP ai o le ka ke lo le ia me ka por kiki ai e fa alua lope fa kasi na fai inga se vanga i love leadership fa se kwanga o le picture la ngai i le HRPP le kupu i la pisa mo le fio ese mo musu e ese fa le la o ku lo ma le se isa o le par mia man ma lo palaka si paka uma ya le vanga yo o sa pisa o le waya pisa o le waya o ke mu e ma le si yo e vai le o ke fia fai unga o fai le par mia ko ale loko e fai te le pai e le tala vo le atato ele sili le ka i lo kapua Marino. Nga le kapua ia lo le akungu a ko le au. O kilo. Ai mafua mai a le tapua ia ele atunu ia le au. Mafua mai lunga i o. O le mea langa, kaunga o ese. Langa wale koe kapua ia ele atunu le au. Tu loua sa mo le uta. Tu loua sa mo. Si eli ile tai malanga le fai fo yasu. Tele lopo ilo nengu. Na usa uni le malanga le o nei le ke le aku fai inga i manu. Ai o mai langa fa alinga i lungo le pe fai langi ya Samoa. Kami kile le fai ya sua. Le tai malanga. Fai mai le fa alinga le lilia Samoa o lau tama fa nau. Le a malanga. Talo sangatu mo lau tapu inga. I lango i le Man Samoa. Le la foi mai nei te lo le mea sili no le fifia.
o mai le au le ori I o tusi pisi le coach ma le sia li sa kapiteni o le li la mai kalen ngai le mai la ori ia ave le la kusi il pania man ale avatu tapo kala me vai ulu tusi pisi ma le your calling is to become a coach. Your calling is to become a captain, team captain. So focus la o loi mea na. Ele I walawina o lua ele atunu te lua koe whaingi lua kusi. Ko o kusi po ai whaia kusi ele se ngalu. Ia whaia so le o whaia ingat kako awari I maoki au whakala ka pia ngawhia lua mai whai mai kusi par nia man malo. Le langu le langu mai le cha pipi le o langu uma koe mana ori. Ngau aku nga coffee ako e coach ma koe kapikengi le au. Ngau aku nga lua koe whaingi kusi. Seo mea ia ka kaunga o inga I le tatu atunu. Tu o ko o tangata, o sol tangata I lana mta whaioi ngā baku le malo e whai. O le laku whai whaasa I lele le mea whai oso pulu sala lau e pe pule ako I mea samo. A whai fo I ua whautua ina le wali ia I lunga ia tama ia whai le kusi ave I ol malo. O la ua whai al whai unga o la loto. O le awa ai leo ako e coach ma kapkengi awa Samoa. O whea le ua uma ia le ia Samoa. Lai o I ol me lai whai al malo. Ta tia loa e la ua I. Ai o me lai whai me al malo. Lango o le ele kungu. Ta o tātou. E kau ke wawa ai le kungu I mea umangi. Ka kau ke le wawa ai I se tangata la e pūlea o markaka le pūlea whea. Le kau ke wawa ai le tunu I. O whea la I le majority o le tunu. O lai le wha no whalongo tu I whono I ana whai. Ia, o le majority o au makalapula o I mea le wa I nei. Saka kawala ya la uanga ba ai akulo le mea lea. Wai lola no ta inga le I vaanga lea. Ia ave ale au I le World Cup le whai le tausang fok. Ia ave ale au. E ave maa le pele pela wha pela ka kome. O mane ke le whai unga le o whai le awhionga le li palmia. O kau ke pole fuala vai mele la sa. E ai foi isi World Cup I luma. Ai a saula World Cup nga. O makwa stabilize le ka ko. Le ka ko au ma le ka ko. Asos. Ola nga ko e te lo o le ua laka me ke me le World Cup. Ai ma whai anga koe whai ra vangangi. Whai wha le leise o tamale o Padlam. Ia pio le number 1 coaching a le Europa temine. Le mela e take de e tatu ina ka pi mana tole o te ile ina ka pi temine. Take se kupe kele. Langa mo I foi o alo le atunu. E te tauna to tongi tamalea. E sau e coach le au. O Padlam foi la. Nga ke au mai uma top players I Europa. Top Samoan players I to tonu o Europa I ma o to ina New Zealand. So far, ele me faina mai Samilotas I ka mai ka alo. So me langa e lau kele I ele vai. A tangata I tonu le a mai le tangata e draw mai attention so o ka alongi. Langa isia o le kungu langa le kungu o femi kai kanga. A o nei na fi nau le au o tatu lunga I le top 10, top 5 in tatu vai le ai. Ai le ma fainga fai aku de World Cup aku ka alo ku number 5. Ele it doesn't make sense. Pero mianga le tau fi na o toile tatu a mesela vai la kapi. A vatu nei le atunu el malo. Ia tatu au. Limas fungiona le. Or even 100 millions. Sela miliona le. Mai se coach le. Mai tu sape tasi lua masine putu kera ile au. Wala nga koi. Saole. Lava na matutoi. Isia, como é que eu leio o professional players se pengo fie nga kufa kasi. Ai mai ngila ko inga coach nga mai fa ko mai coach la au mai ka kusi par menga ma kusi par mi. Ol mera vai kasi da o e kusi ali sia ori. Yo la kusi nga mai e pa ka nga fa lo I kusi. Yo. Ya. Pero me nga ka
Pasa ele mani al mele o tatal no e fa o so manatu fo il tele lai fa fo mai. Awa o mene o manatu nei o lea e tele na le a mai luma e nisi. A me tonu ana o lai fini ngalo i le tunu. Mani al mele o mai nei. E mawhaia ona to tongi le ia pet le me sau. Fai le au lea. Pio le lei. Top players mala mai le koi fa nganga New Zealand. En ma ko kama le first 5 le au ko ka alo le NPC ai. O le mikilo. O mikilo aivo. O le Samuel Loi Christchurch o Moanga. Moanga o le afatonga af Samoa. Le foi nga ko foi ngai ia mas ka mikilo aivo. Le foi nga first 5 foi. Le foi ko ka alo ngai ia Samoa. Ia e na be alo. Lalukonga. Ia. Afa Samoa, afa lalukonga. Ia. Ia Sapuanga. Ia. Ia. Mai ka makinga. Ola vai la ko ka alo le ko ka alo ka makinga moanga. Along kinga. Ole Samoa along ka male le konga. Betul. Ia. E mafai alang ko la ko ka alo ya Samoa ke mingi. Ai lai. Alo ko ka alo ka makinga le NPC. Ia. E ko kele sole fai kau se lau fai kau wafe ka miki sa mo le lei. Ai le fai ngau mika ki ngai pe le ngi si recruiting ka miki ya. Ia le si ka miki. Le si ka miki le valu ngai ya le nga valu ya New Zealand. Ia wa lua ngai ka sanga le ko pikia ka miki nga. Ala be ka alo. Al ka miki fo mai ni fo ia si me nga ole sa wo sili lo ile fai ponga lo fine ma lo sanin lo ole wo le lo sanin no ya ta making a Leo Willie very good for year player nga ya vai o ka making manga so le mafai nga ba ko ke lo so mele ke mafo ngai ko inga nga makamela ka pisamo te mato o tato atu no samo na amata mo le mele o le mix o local players o ka making mai fafo sa ole o ka making mo nga ba ko inga le o Paul Woolwork sei ole ke o local lua Jack Hutch ke le local fair nga ka making le ngai ya la coach Ponsempi o ka making mo nga ba ma ko making ia faso solo ai ka batu isi o ri nga o so ko ma fats malako Michael Jones foi nga mo ka ya Samoa sa olele mo ka ya Samoa af ko mo dia ya le All Blacks Frank Bunce oi ola ori umanga ia tu sa o Michael Jones ma le squad fa kasi i kalong ma Wales si Samoa o afaleu o petai ni pe o ka miki ko mo Samoa nga mate lo nga mix ka mika alo ia malo so a to kilo ka ko Spencer Coupe sa olele at least lima se full wafe le player yes se full wafe le player at least something ia se la wafe le coach ke lo so if menga ke pa ai au ka alo ni ko o le tupe ata uta laso yes o le mane ane me o ka kaula va ai ka ko menga ai ku ia me fa por kiki e fa ko e se me ya mama kongi kam ka alo ko kongi coaches ka ko kilo le end result me sa olele Manai al mele o eta tanu ngai me ia kau kupi. Ole me ia wa konga kongi le ka mai. La nga fai la o lau le ngalwenga le la fai. Ngal kulenga malukal ko kongi le la wa fa fenga ola lo ai nga pa fa pe e kero kalo musa mo ai le sau. O marka ko vai kemi malo tonu pero le si o ka sengi nang kalo man samo dole e fa ko ela ka mo rasta yo samo dole oi uso mai sele
Ia ali nga le 5 se lau mal fafkai ke le ari. Vai la ko inga se vai o dia te o dunga le lepo le o ka lu dunga le akele ke lo le la ke la ko masikala fu le fa pe fi la ko inga fa mai vai o ko ka mi ki ngai ai e u supo inga ia la ko e menga por lo ka pie ai pe vai ora mo ka la ku fa pe so ne ka fi la ko inga o ka ia ko fe ai mengi manga wa pu se vai o ko ka mi ki ngai ai e u su ka ya ma ele ora ise si so lingi ko awe o fam kala wo mele mo picking o ke lu fik ala o ke la ki ai piki o la fik o le o ma ko mo le pasivo o le ai ki fa ko le po ka kangalu ka o lo ko ingo le o le la o lu fik le ma se mala mala mo lo ko ingo o piki o se ai ki fa ko ka u le nga la ko ka ma ro po le kingo el pasio lo que ngo foi il fa mala o que o kilo mai la fa mai molonga que fa le o fela e la vea le ai se coupe le ai se fa manguianga kama se ia le mai mo ki o le aua ala nga to tonu le fia ia le me ke le nga e la wa e ka ko ma ku a fia ya o ma a fia ya o e so polo fa mai mo ka mai ke lo ka lo kama ia pa ele pa dia mai ka ke le saura an foi me makai nu foi me se wa ka di ia ma mai la lo piki o ka di cara ko ia fa me ko ke o nga me o nga polo la ka bise mai ngai me o la ngai li ai ngai me ale o profesa ngele me o ko kongi ra wari ala kama fa me markala simako kasenga mai sol ia fa kaya sko ngo ale ngole nga mai le lima se lau ale o usau ko mo ela nga lu nga security nga info kan maro ese o baila ia o melana tulepa a o kai ia la kapi ia e lo manatu le te fi fautu ai tono le o la pira te tau foi ona iai se si foi le mani tangata e fautu aina ia ka maki ba counseling ka maki pa o ka info le ua fa le tonu ai ia le au po le ase me o iai po le pikia ia o me umana e tatu te ba vai sa le le ake do foi ala ta fa yuta u to e mana tua ya sama o ngai ka abil o le lila e piwo mai kau e kamikia o ngai kanga kai pi fa le ke fo ngon kan pe mai la kam me o te mi mai e ta aloisi la tonu tata ia so me ke ia le ila o ngai hustle sa ngofo le bere kusi la ko mai e malie o ngai le weekend o le sko ngai ka alo la ko ka me la ko ke ni mai ka roie ma lo la ko ka ai o la o duas ko ngai so o se il ka o le ko ma lo ko sau sa valia le u la tu le pila u planga ako foi le fa ko la mal ka longa le kitchen risa le ka longa le momo so o lo male ka alo foi la ko challenge la ko ka ita kambanga kilo mai au ngu foi le na e mo mga ako osok man pasi pai mai fe lo mar kupulanga ngu ai masya la kupulanga kenge ma da wo man fa boy ni sa fa ino sa fa ino sa yang wale la kulor ka malo ai ko filo mal au ole me mali era pa kalanga ka ka ole Femela umar kalung. Na umar kalung. Oleh cai le kalung. Yo. Oleh kai fiku ya. Mai pe ko se kong ya. Ai sala ko male aule. E sala la fe me fai si mamau ko mal afon malai me le salai.
wala au ko no maki ngi ki on fo le ko ya sa fai polo ko ya sa fai captain ya ele marsi akor fam kalanga me yo me kamalo ala atu lo fa me ai mai fe ele la ko ka po inga fo wala au sa fai me kamalo nga la ako kong me polo kong mai mat polo kenga aku ade me parang anak luang ku ilalo tu ulo mal polo ilalo fendile ama kau dile kumu kau kia ngane pa makala kamaro ko ni ngane fao ngala ai ku ai kikala polo mai ngal fao ngala ai ku ai mamau ku kia mal afon malai me kiki ko polo mai se ke lo la ku se u pakka kiki ngai ro fa ingon mak mai fakusanga kamaro le lima o le powder ko mai yonga kiki kuar waku ko fa pele polo vai ko ifo ana o men kamiki voisa fa ide polo wa ke ia ko er wa e fa pelo polo o vai pelo wale ma fa kamaro wa ifo ko polo la de wa e para au mai ke ngi ko fe mai voi sa fai de polo la de ova ke ia ko e oso esa ora la kala kakanga o rasta fo mai la vole kiki alu le polo le ko mai se vai mal ko king a me ka o lui fora vai el polo ia pa se vai al wa ku mal ko king pa la fa me la fa ko e fai ela o linga kala ele ipikia fa kasingi kalau kamanga fa nga wenga la poring sia mero kama fa mai tum le vale le ke igang kan fa longo ko saule leo lungo speaker sau fa italiano o sa oringo ngat malo sau fa italiano pa mole mana mia fa veni o office ai le segnile ya dur vale ada como me leva ali depois da fai mas kami sangi maro fwan ke igang kan leva ali le sau fa sila sau fa italiano pa mole ai le sau mana mia va vi o office ai le segni nei le ya dur vale Ayo kamano sel. Kay pa penga umara le pao no ko inga le tau mika imangi. Ale sangele alu samo. Ya, malo. Ya. Ono ko sa ka ko lang o e vela ka me ka kalangoi. Oisa. O quero facu oi. O ela tala to isa mo wa ang papio merkemi o le pan mia kamaro. O erga ka mo ko so ku. Va ko inga fa pe marcar ko inga sa ngo fa va ia. Ya, leota. Io lo fo e fai sina ata wa fo pa fo anga wa nu. Ya, ai ona o tate mi tutu ro. Ma pela no po ye ni mata puta o te pena ia. Ya, e fa matu ya o io lo matu mata pu mortemne, ma falo. Lei o te lo mta pu mai ale no tustu si lalo. Lenta tal no inal nei. O ale me o le toi ko su ai fo le nai me la itina ya pela o le tulangal na fo le o le fai o fam talanga fo e ono a fai nai ia le se mea i to tono al fam sinong le la tatal no ai tulanga le o ito inal temin nei o an fam talanga to nga mel na o le tasiong tau pule ai o no walu ai
ole tulanga foi le ia tu ia pai pua leota ele o aveale se me foi fa pe tangi pe ave foi le fa pe counter attack ia le tangi la o ia paule mele ave e ole tau sanga foi solo ia le me lana ba tu tangi ia ale tau sanga te la to ia ele ai ole ai e ave alta sanga ia au te ia ele ai ele e tawan fa au pele fam sinonga ia melana olo tatia nel fam sinonga ele imo mai se tala fam sinonga ia o si mena le no toe pa ine i mulmuli nei ia ai o tulanga na le o ia tar sanga le pai sui el palmene ia o na o sanga ia sta mai e mai tua e fa le nga ina ia le melena watu ono e taun solo ia wa tu inga e pio ia tu inga ia e tu ia pai ia pio sta sina vainga vo le ia o stoina le ala o talno ia e sa mai le ainga e tele la ula kapire na mai i sale mo e pio le to ina na olona ainga to la kapi uma lo nai fa pe fo lo na uso foi lena afa fo mansa mo el vitamin na la una ave mo ai fiti na fa iso no uso na ya mana ya le fantalang altoina i vitamin na le voi o mai el to tele le auta alo le e ai alta miti na o lo na uso fa nga ua ka me ki foi le anga ka alo mai o ia Australia o sione le fai o Ione tipi Ione ia ola tali o lo noso ia e foi la le Ione le talo nei temin nei le talo mai lo ia ola tali fo ole ola tali o lo noso ia o se ainga fo ia e ta alo matata ia pe o tulanga na fia vale ia sta mai e falong longo mai ia stoina e fa fonga mai tapu kalame o ka o e fai am ka kalongo e kalonga e pela fia la e fai mai se o fia falong longo to o tan no mai ia e tan no foi o lo tan te mala mai talonga mena ia ole faftaina tu le pole a mai nai vaenga ia to tele ia si vaenga e mato feilo ai le ala vai au mai ala to lo fanga fo ia te oe ai mai se ia le polkalame e oe ia mato ava toila ia leo la u faftaitele la vai sunga i fafengainga o anitoni misa e fakasa apa haba i longa no shore ya mato ia ole sunga ya il fafengainga o Filemoni tuinga mala e fakasa i Ranui West Auckland isi tu atu lai o ia ona uso matu fafine mai loi back and save i Mount Albert ia matan no foi nei no la to nei taiao ia ma filo e foi malisi foi li nai la loyo ia matan no ia ma fia sta ma ua o li polkalame o e temil nei ia o malo pa ia kalolo hunt tasia lina matan no foi ia maialan fa tele la polkalame tulepa ia o e mai hutsmanga kama ia o tara ia watu alo fanga fo ila ufionga ia ona fa petules fantalanga ia malto tele lava fa malulu atu e mo foi o to sofa neva in nating ona o to tele o tato al tulanga lava ia tele al fital no umi mafia watu to sofa ilungo le polkalame ia anato tisilfia o le awa ia to al temi fa ilta to polkalame ona e o to tele ia na sui mai o lo fa pe ona fifia mai ta polkalame tu lepa e se foi ia mo fanua fa tele to ia fo il polkalame wa to tia la vol mele wa tal no mai ia to tele fo ile mani o ta to polkalame ia le o se sia tu ele fa pe fo ia ta to fa tawanga vale fo ile si foi tu le e fa yeta la ia ole me fa le ele tu Pero ona le ona le polkalame ona ole tatu tala no imbe fa le tunu tatu telo tala no i se me fa le ngai ses ana ye fo se me tatu tala no i fa le ngai fo lai tu ya la ngo me la bole tatu te baba ye ma me monia le sa ulungo o mene yo o
o te o menge Facebook ma mena le tātou te loa uma video sia ma mea e o mela na le tal noina ele o ta te le o tal noina se tau whaaleanga o se si ona o se me pelo le tal noi le ai e pe o le ala na e le ona tele le au fifia le pokalame mo le toi fu la whaftai tupu mai o sa mua lo wha pe ona mai mua mai pe i le pokalame a iei fo ini mea ua whaale tonu i la o tau si e whanga ma la o tau fo i whafonga anga i le mele matang whai atai ia pau o se mea uo o i el tam whai ma tu langa fo ia ele ia se si o whai se mea ona se ita po se mea fo i lea e whaaleanga i se le malo le ai o tātou mta whai oina o tātou nei e whaia ia i turangai tu lepa o lau mai tau atu i sa mua i taimil nei tele me le o malama lamba i vanga lan no fu sa mo Sawa. tele me la le o malama lamba i o le tātou te loa tu i fafu matan no foi ma se tasioli e mato ile malama lamba ile mele tal no atu e fai me la tau ye le o tupu fai me la tau ia ale tātou te loa tu i tala ma me ye au mai e ui ala tātou le no fu sa mo ai si le atu le tātou i loa atu me le tupu i o sa mo ona o le tele o to inga whamtalanga i se le amai mai sa mo ia o isi whamtalanga i moni o isi whamtalanga i le moni a le atau te ilo le an me sa omal me whamaun le la e batu lunga pokalami e pei foi la e o foi la tau ia e o foi le whalongo mai e sorry o whakoli o le mau ke le ilo i sa mo ale ko ke mau o mai e mo ia ngame ia whakule alu i le mele e makamaka kunga so le a ele isa o le al mele tātou te le kau ke pese tu ai ia o le fiafianga na tu lepa fiafianga fo na ia tātou i e fafu a le tātou ele o mbawal sa o le tupu i sa moa ia o se whamtalanga mulmuli na ia lo fongia le tua malo le tunu o fongia fo le tua ia lau whatou whala inga tu lepa o fo isteni mua ia on tātou tuitanoa la ia lea whaftai leo ta tu e tonu tam ta upu i tu morta o tai au le la tātou matatu o tolu ai o ia o no leo iai fo ina i tangata pi e la tu te mo mia le tātou to tolu atu ma le tamaitai o mawhanua tu tai au le tasi te mi auto ia a o le temina o le ono a matu i Amerika ia le tātou te to tolu tai au a tarafia ngai ma ioe no tai au ia sa mo manatu o leo ua matau mai si ui o le tātou por kalami o nei a fiafi ia tātou to e whelo i tai au i le matu wa se tolu ioe pe o le te milona lua lea ia male mau mata upu la le la tu isi mata upu onga ia o le matu fa so to tolu to ai le so tai au le so to na i au kilani ia o le so farele le matu nei Amerika ia ma fa o tātou por kalami iwa ia so taitasi ia au veile nei ava noa ta uso atua ele le ialu ta uso ele e mafana ia ta upu matala ia o le tae au pa ia fa le tunu o ia e manatu ai le o ferava me ta tio iai le ota e manino ana mata le vai ia i le tau o vanu no foi ia male au fa fonga le tatu nu fa tai mor te mi fa vanoina fa tai mor ta penanga fa tai mor savinga ia ta mata upu tala noina ia wala va ia le tam fai fa manino fa mal lama si o tatu nu mor te mi nei tatu filo ila sota au ia so foi ia ma ia manuia so foi ia lepa so foi ia manatu le ua mai ia le tautua me le o nanga o ne yaso e gai fo le tartonunga ia umi fo ia wa ai le ia le upu ai anoa ia mta upu tala noina ia mo le no fosila fia o tatou nu famania te le atu le tatou por kalame iso se Samoa io iso se vaenga o le nei lalolangi alofa te le atu le tautua ma le au nanga lau si fonga o tai au fou ia po le tatou por kalame o le lupe whaalele ia awala o fita wha fonga Samoa
Io mo te minei ta alo fatele atu i tatu whainga malo i te itai o le tatu atnu, te itai whaale malo, te itai whaale kāresia, te itai o ainga. Oe mau, tatu uma, whamania le atua. Tai au, te saumalama tai au, tatu wheloai, te mi masani. Ia ngale leile atua i over tatu wā. Ia, manuia le weekend, i le nā i tūlangi olo e mafuta mai ai. Alo tu ono masani, tu ila epa whaftai li o sua. O te whato wha, wha suifu atu.